so na yedi abadwafo aye krado na yankonkomo a edi kan so dia na abrafi akua abrafi ya yetena nasem no so na wotwe etwa mu na obedan yen nasem na se wone okunu ena na etie manase eba owade be manoa na nase ba ne kunu ne di nkomo se me maame ho mfa no brafie na behwe eye me maame ema me ampa ode osie yoyo wone wonu matena mamami wahwe ne yade a o mami ma wonu mu akwantuo mu nyina afiri akwantuo mu ba wosum wonum na babi akoduru ni se yetu no afiri fidua ne mu mako rent control wo kire babi a chemato no ba ye se ye di sika koja ye na wonu mu ankwaji fi se na wonu nimsa adwensa kira beba ye tena asem no so ha ne ye hwe ani mu se ma me Selina Boache ene ma me Phyllis apia ye benya wonum ne wonum akasa ye da no de ye bo wonum a ye nyobia nene ye ma me wasa atoa ye fidua mu ha kosi se asam no besi po ne ye benya no pomasi bere no ye nya aka ye misa no se awie den na wo de baaye ma me e makwa ba na pom te say nyame adon bibia ye boko me pa chwan jo wo free ha wo be boy nkomo ko ye chiri BBS den esi e pa cho me free ha ko e no me nti obi anka na Monday no na me ba na me de ne to mase no ofre me se de me kunu di na chi no ama obi akọ baby ko su no they doing the same ma me ko adu okay ana me kunu no so de apia o America okay wa so obi ma ne ko ho ma wa ko tua ne school fees nyina no so ba be wie na sia ana wa to school for 2 e de aka no o jina say o ko school we me ba cho ko school Roman school JHS and SHS me ba cho JHS okay e wo S line new site ho okay nti o ko tua ne school fees nyina o ye dey no who say school fees na e betua no free baby say na eba e ba cho osoma obi ma ne ko sister bi ko ho nti obo ni di nsa ne papa pia say o metua ne ka bi odi ho bia ti o tua wi ni o say e de ne hia ni o say school atade ni school atade re she no o ma sa the Friday we fufuru bi aba okay no to e no so kan ho to uniform ne 2 no de ma no ti na nyumra no frame say ma dada pia so obi say o me to me uniform ne me e ka me di o school ma wontua ma me na so ne odanas okay so ma antehwe bi me ba ya anka hwe so ankere okay enkomo ye di evangelist the graft ade ye ba adwuma nti wono enye yi ni se wonfa nani eni sa asem yachi na ma me nkwa ne nchen na me misa na se bia na ono de woni mu pi chen de ma me kan evangelist na ima ye di jawa ne de aso na de so na ye di jawa ne de aso okay ti ye di jawo ye di jawa se ne ni mo ne ma me won kwaso ya bo mu asema na me mo nkwantenten amen nyansa mu ndore amen na ima papa musuma me okay na mitute sa aku okay we wura mu okay mama ya sama me kan kra be ne nwanwa okay na ima de tie nie baby ani wa wusie free by jani ho okay sikana ye ni apani ape akokotua ye no e woni reason sound okay boyem anya sikano kwan se wa sase kra ene ya mami kunu edi nkomo wow ye yetena so ha no fire na ekoye no okay abowura baby a okay omo nso mo mistake okay enti sese no kra mpo no we ni kunu no ya mami kunu yi omo sase aso mo dash ne kakra ompe so mo de ya saadi nya no na nka omo no nya no na dwene okay na nka no be support o na nka omo to mami we twene enti se mami we ba ha no omo fi se wa ha wo mo na tie na ahima de wo mu ni mami be bo nkuro se oni ni kunu de hedan ne ma han okay edan no mo de ma han no enu nti na ma mutu wo mo ahwa wadaw ma entesa se anya sa na se bete dana na ahima nya dana edan ni mamu de ebe ye nyina so baranya dan bi na ahima bi sam se edan no mutu mami ho anatim unwa dom so mami fela na de be ya buro ne se mu nua ketewa ne yere mami a watena mu mami ho amana wu mo pam mu nua apam no ne yere no hwe mu mami no ade eya omunua
Sani ya no mami nkyerɛ mu ye. Okay. Papa no enye we kunu ni papa na omu ya papa fo ni emienu. Mama no wale mienu wale ba ku jai. Okay no. So abrotire no papa nko. Okay. Ana ketwa no so papa nko. Okay. Sese abrotire no papa wo faase na chi sa dan. Sana se. Papa ne ba. Chese enfi ono anim ne yere ba. Aya abrotire ni nua ya pam no. Ene ne yere no hwe ma no. Ana papa ba ko no. Akofa ne wo faase ana chi dan nim. Wow. Eni e de wo mu sinie. De ma yetu maame fuo we no. Na he ma wiase ehu. De me yetu maame we no we eyase. Maame no wi ya. Aduma no ti aduma no. O ti aduma ene. Aduma bi ala fa maame. You better you God back ni ache mu ai. Thank you, medase. O che mi so kwa mani so. Okay. Na he ma. Maame na papa we ko hwe no. Na brotirefo no ne papa maame we kunu no. Okay. Na ase no tofo no. Ani brenti omo ntimi anya yie na mom. To omo chiche yie. Obi aya ne de butirefo no oba ya ne de be ma ya ne de we kunu so ya ne de nti we abusuafo no. Na ima de wo mni. Abra we ma ne wi ye no. O da ka ma ne abra fi ma me wi ye no. Onya yie ne papa wi ye no. Okay. Ana mam ne kunu na busuafo. Eye bibi. Iti wenso ama ayi be ma no supu ama me tofo. Na se we abusuafo so ye bibi. Okay. Nti omuta we yachi. Ana mami we ebo hu mami krobi ya kan say ma. Okay. Ana ode akomapa. Aba sese ne mama na ye fe. Nti da na ni ama na ye fe tan brotirefo no. Ha na tan bai. Nti je wo mu ye ngane say mami we aje omo ani monyam. Enti ayi ne obetu. Ye ni wi ya na tan bai. Obetinya hyehyɛ ne ma sɛ ne ko. So what na hyehyɛ ne ma. Wonni kapre wakwa brotire da. Bara mo hyehyɛ ne ma dia brotire fa wa nyina toto so. Wa bre ko mo ya ba na nkasa kura ntimi anya. Oh, na sɛ wo re enti aba sa na ye ni ye no. Ya bu nkonta nyina ntokwasi ya ma bufuo ba ya mo ko nyina no mde bufuo. Enti ada ne ha ne de ba yes na lo. Okay. Aba ye nse na wo se ye pa no nyanya no na so obotumi de da na ma ha de ye nyina so de ya de. Ye mpam no se da no se na esumbo mo ankomu tu o mo no. Nka ye nkofa wo faase. Evangelist me ba. Piao. You go through an you be pon no aba why? Mate. For people paying e twa ba ko. Na se no ano no. Mami. On se ensam wa papa yi ai ewre kuntu na se yi ye pie. Woni hu bi. Me ba cho de. Minim say wati bibi sa akura. Okay. Nti eno sa be my plus and be my minus. Me ba cho mama plus. Be my double plus. Okay. Aye na wo ye wase no. Ade na okuku aye no kakaka chen. Wo omo akasa omo de hye wu. Me ba cho nya bibi enti a. Se ma se me ne tena kama. Okay. Fa me se ne ba. Dan ne dan mpo ma me ka mi se we dan ne dan na wo ye no ayi na se. Ntutu ye ben na ototo ye. Ntutu ya me tutu ye de. Me ko yi na adwade. Friday na nwumre. Okay. Ene me to ane ma so be 8 set 12 bra. Enti Saturday no so me san ye ne kama. E dia me san flag nyina sisi so. E bom so asamre woman ona ye ma me. Wow. O se samase e wudi a wa fa me sen ba nti wo ye ne kama ma me. Na sabren se na wo so wonya adwuma. Nti ye de na wonya sikade ye. Me ba cho na me nya adwuma enso me papa mo ne me ma me mabusuafo boa ne. Okay. Ena na ma se be ma na wawu no so ma me kunu dan ba ko nti ye de no so ko ma han. Okay. Ye de kan ho ye de ye sa de. Enti wo hyehyɛ nneɛma fiada no ne mmenda no pa nyinaa. Adan na wo ne nkumafo no anase mema no wo no yere no no anka mo manye. Me pa cho no de me ka se beti ba kara hara be boa. Nse bisi. Enti ma me kunu ne bufu o mo se o ma me ne o mo nyemu. Chende na nkanya wasam abusuan asem. Ane eye oni ni nua asem. Okay. Ene ja me so ne tem ho ye me de. Ene o mo so ka asese me se ma tem ho de ne o mo so bi ye ne de. Na ma me ye me de. Okay, so say dan no aye tu afem ho anetim. Me ba cho me kra me nko timinim de e koso. Nim ne koso. Okay. If you kra me see bo no so hoda. Okay. Nanka minim sa stylish ye betimi anya
ukuna minti na no asem ba kum ye nipa bi de entitiri wa ye wo ha ne se nyese ye de ntutu ye atu abusua ntem da bi on say obra ye ko international na wotwi international cases nko a mam Cecilia ni nua antifosti oni okunu wo Germany abonten so na echina de ebesi ye pese asumdwe na eba so bi odena semba ba ha bia na bibi na ha no bibi na epam no nti na wo ba nyese se bi obabako adu no bagu ofa no aka no animu aseda bi eno nti ma yanko na mintie ni kunu na no asem kakra bi enwe se obai na etwa atro na ase de oka ye nyina no asi sa eja kwa na pia me ma wa ha o fa madam patron no apom to say boko yo wadarumo woyire kura brefi wodi komo bi beboye na wotwe etwa mu ma ye bisa wase na wo kire se wo kwa adwuma ene wasaba na yerire mu kakra bi a ye no ye di hu nkomo wo na wo be ma wo da busue ne mu de obayi ken saba papa na tie ana bibi fufo bato atembeka wadaruma ose eyantawantawa kakra bi a aba ewo eye one wo amoya wafo no ene wu nuanom bi a wono mu akwantuo mu ntem ni nyina akogina se dai bi a nanka wo sisters mpanyimfo hwe ani mu sese mo de be ma han po ese nka mo bo wono mama ne ye wono mani ba wono mu so na mo de ama han ma ye tumu afifie ho no kure turi ma tu yo mo tu afifie ke batona wono mu tu mu no wadaroma wona aja oye kan paade anka wona woda abusua ne mu watimi abo anan ne nuanu mu bi akasa ebisa de enti ana makodwa to a ya tiane se mi ma mi wi ani ye ni nyina ewi enti no omo do mo ko e ka me na me yire ne ofi o enti no na fi ho nyu e so nta ti ko bo ya koma hina mane apropos akoma hina ama mane ko ka chen na ta na me ya ntimi ni yire ne me na nyina na ko ka tire ntimi ka tire no no che ono ko ene ya so omoko ntimi fa da mi ba hai na fa nsi tura na ma obani bi no fa nye eju ntimi ada pia bacho kami misa we say adenti na sabra no amoko eye wohene ya wo kana se mo wan fra wo nuanom ne mom tata ma no me pa chopi na me fro omunyina na enfo eti mo shi mo so me ma me nyira be ma no tutu kwa me nyina no mo omoko no ma omoko no ma kan de ma me mistake no ya ye ni biye na wo mo ko no de wa omo ni wani nkra bia bre entia panini no ni ya pan sele na ana me friend se sister me yale na no nso ase na nkotugi nti doctor no kwa fo ni de mu obi omo ko wa nkra me okay enti mo ko ya ohine no ma go ahead to fa bi ma han no a de ma han de na si ache me ma bibia nsi akire bi akopim se me sister ne bae no wa ankra me so ba me hu na se o tie piro ena me yere me play se me sister ba nti no person obu mu fi o nti ya kasa kra nti se me nyu apanyine me ni nya asema we madaroma facho munye bibi emfa ho ma me na mintimi ne eja pia enkasa wona woni obayi tie nti kampese mbisa no se ampa ne ampa wosusu se ana wogidi se wobayi se de okase wabre wo ono eja pia maame ehunu eno kure wodi madanse na afa yentoa enkomo no so emfa emfiri honom enko maame abrafi me say bisa obi e na opa free nkumafo no na on se de ka se proto ameni mi kun ato no enam mo te dan ma yetu omunti we frɛ mi a me ko bodu ya me ko yese yiti ma me de ahote ekoto proto no e di tu ya mo te dan mu ka se so me ne nkwala no ko ni ba bi yete
okay no kra da ho anka metima aka say na me koton na me de bia ya adwuma ana asem de bia han da ne nkwala na tena mu ma enye no nti dan na ope mama say de me pene say me pa che wo abo ko fa obi so ohwe ma me na enko mbetu ya nka me pa che na mboa ti mi me free makoma mu ni wo matena ahwe ma me ne ma de ebesi esi awi no nti ahyase no ade na ahyase wo no man ka katua se mama me de na nimi se efie ho de na nimi se ombetu me free fie ho sa okay me ma se ka chem se ne fie nti me de nimi se o be wu mo obi abetu me free ho kasa papa ye no kra no sanka me nyewu okay kame ametra ne fie na nimi se bibi se na ma me ne wu ebesi a kame nkoye sa okay nti me pese wo si ni po se de wo kan de no kra omkofo obi anko mbetua ne kan ti de na nka wo se nkumafo ne ye ma wa wakoma beto yem mama na ka de me pene se ma me ne wu ye me kunkura afom no aye bone a ye so obi ye bone ye de che no na anyi koye sa de ni bi me boa e wo ho o ma nti ba anye sa o ma betu me ne me ma fifie ho se me ka ba bia me te kire wo me ma no so te ba bi se me ni ma gu obi dem ti se o ma da roma me de mi o mu ni asem o me ni so o mo so ne me wa asem eni mi kuru mu nyina me ni obi ani asem ni obi ate fine ansa na we beba okay enti me sira o ma da roma o mu ma mi bibi ma mfa ha dan okay na me ne nkwala ne kotrem okay na me nya bi so nya adwuma hwe nkwala no se bi kuru da kem me so me tere na me nche wa kurase me ma ne ti ba bi me nya ba gu obi dem enti ye kakra o han kakra ye me kuma aketwa ne ba akuma aketwa de he mama Phyllis okay kakra wa homa so me ba che you Hello. Kaki I want to say I'm not doing better now, sorry. Nyankopon adaroma me won ye pa wadaroma o enkomo ya ye die yi woni mame akua brafi I'm more fire. Wo fire yo na asami ba ye ya ye tu mame akua de ni free fie honom no wode nkomo yi ba bedan ye wa hanum sei na menya nti ye se wo mame Phyllis a resign sembi a hye wano a wo pese wo ne ye kasa wadaroma boye nchiremu bibi fufuro bi wo amayente Always find some young man, but me obi na catcher na me hwe video. TV me friend na also my friend was na Nigeria no man. And you know go on am person of decorations. Acho ye tie o. But video me share no. Na sister be say obetena twa na ba na mo fa kwa na to. No person busa so ba na ye ti, me mi nya pele ye ti. Owa hantu betimi abisa no. But sister but over na ye ti. What ho? And that mo look at and tifio. Eso na mo fa kwa na tifio. Ana bi kunu ana masem. Obetuma hwe video ni. Sana meten oba no. Ne ye tifio. Mana na no onyini. Koma na atra abu UK be 8 to 10 years. Oba no ye no made na ahwe ya ko so je nyini. Oba no bo family. You know me fi di no kakra. But ono na ye na sata me kwa na minimu. Ana me no fa na minimu. Ana wo fa na mi hia wo fa kra. Aha, ta me chechimba. Ko free wa na chese. Wa san asem na chi. O na na fa me mi na minim fio. Na minim wo fa kra. So the okay, so we come there, on come there. About so the entire this are very better fio mi chirimi. Mo fa no no mo safa. But na na buy. Obey or the no ko be mo ya fa hospital na dey mo janja sanum. Ti na woni adwuma. Ti ma me na na ta bo chiri buy no obato opel car o type white. Into the man say offer your taxi. Offer your adwuma. Ti mu ho be 2-3 months no. Ana be fi buy so onye. Ata no ti ye fi na chi. Fine, wo fa de oba de nyam na me wara no. E de oba no be fa no. Aha. E de nyina oba na na so wa. Ti mu no owo ye no. Na oti fie ho. Ba na ma fo be sra no fie ho. Ba mu sata no mu ta akoda mu ho. Ba fa no fa ka se enye fan da ka che na na. Se obi we fie do ti anya kwa ma akora no. Enti o ma na betina fie no di tu. Ti ba because fie na ya to afa ho ti so oro no ti fie ho a. Oba kora ru be sra do we to asra van de wa bla o mura fie.
enwura ne dan enko de kwhwa akona tie no na ma nam so betena fie ho man so Debbie we ma so Debbie den na nam so akotena fie ho ma me di kan wo ma me kwadu na metimi ya me fie ma high 90 but dano ye din komo no kan say mu ware ye mbisa se mu di honeymoon kwa wo say any 2 weeks kwa na akotena fie okay ahono na me metimi fi me di kan say me hu bla na me ama high me dati me ye madwuma yeah eti ma me kwadu na chi me wu fie ma no e na ma me de kwotena fie enti fie ma na me wu no fie ho okay eti di ko fie o so wa church and some no ma ko fie ho ne say black wa me ne chere say me ma me okay eti so ma ye me ho ade yo ne na ma me ni na o ma ye me ho ade yo me ma me ntra me fie okay me kwatena ho na me hwe ma me na kasa ne nya mo so me ti me fie ho kra no me ya na mo aduane di ko fie ho saka ka na wo ka so be ka obua me ni sa na wo fa no na na oye ubi a e di wo fa no mama fa no mame ni woni fufu na dia pese so pa ato fie ho no mu sa na ka ko na ma na obua de oba na di 2021 years na di minim je ko nyina nya na no aduane ma mu die kaka ba na no aduane di no ho odin owo fufu ka banku ka betie o atam banche o ma hu no so on na a che kwa so ba no da me because of so better term na no aduane no ana ma na wo fa ka ko to abotie fu de ni se na yira better fie o tun hwama na ma me no aduane enti o sere ma na yire ne nua ana o sa o ka so wa no ha so wo nua Sani dansa bo kra was that no mama me ya na me no aduane fi de aduane te fi wo fira bonte wo no tiri fie horo no no aduane ma na me na there's no way o no da no ba na di ana o no da na ma o no ma di kunu ya mo na me no fufu a mo ne wo fa o me ti mo musa na wo fa me me ga sa o fa no o de me wi a me wo fa no o fa no me wi a me asema me kan che already and be already me be fie ho oba tira hwe a chance kwa no da no obi di because na no ho odin ana obi a ompesa no man because no ni me made net ya no si ye nyini enti sa dia oba so otre sata na mo ni made net tie no na made ni dwuma wo die ye den se bia na otoso ni mu obae no no say person of family that be so but abiane no ane sa fio si ni dia o ba so to bi no do le fio ma na esi ma ba ko esi sa ba abiane die o mo no na dia to mu no cheche na ha o ba no abiane no aye no an kwatire no aye do aya ma no ti mi ba o ebra mami abra fi ba ye no na still na made ni da so ho o ba na no made ni ko da da se no da so mami no ana abra bi made no edu made no na ba so otina but ne ma me ka so ba fana kwa kuhye adwuma enti oba na made ni ka so bako ma me ne ba fi ho no ka sam na yi ni o ma wa to ama no hwe because not machines materials and other ones ne do so pa no man do so ti ma me ni hu ye no no se ode ne ba ba den abeko tata na esu enyi ba na so wate ode be ko dia tabu ku enyi ti so to abo ma na ye do o so wo ye kakre pa chawo mi ba se mi bi se wasam ba ku bi se mami wusi obae na mofio mami wa mesumu da len say ya men me so wa su yo oba mo fa ho do be mo fa na wa no na be tena fio enti obetina fio no say ya mi ma bi mo mo ti o mu kunu no mu nchen awa busu fie so wa nwie na to no wata wonya hwe fi so no na wa de na bae enka se mfa ne ho na mbese mo bisa se wa mesum kura ya say ya no be wa me ka me fa me ne be banta of way so because that makes sense because of say was say we ma me ba no dem omudi and I know we work house again correct because ma no oba Mr. Father need na chiba there's no way some ma better now say no money ni ma Mr. Father no aduane e bia Sarina and I ma bia we yan kwan na ade ama no apia so ba do pedi ehu oni sa no ma do die wonyi do ehu ma no o tara boni no be me pa cho ti ma no aduane ama o ma mu bia ni da I'm in the media, Sarina no make us na me no so we yan kwan na Christmas na sa mu ko ba bia mu ko leka wo kakrai nyame o hata soro ne madanse ni o me ni twa ntro da me kwa sori wo kakrai o ko fa na afofo o ti sister ku ya ye ko leka o ti no ye duane ma ye me ne wo fa na fe no me chimo nam en wa ka ni aye stu kam ma de ko me ba cho onye bi da onye na no aye no ma fa mle se ye ma mi
they say go pop that na me last obet my ya man dia ko Kaki mama corrections I also person you say why stagnant two na baby fa ko waka ba ko say we say obetina fie hono na a friend say o na na nko anete won so na wo bi wage atum say ai e de ahe bie mu a ena no bi wo ha o kana correction pa o de to mu fie no so yere e wo ho ye de to mu fie no so wo ho e che no mo na mi say e no na say ye nti fie o mo na ti fie ye ye ni wi na bo chefo no bi akọ bi okoko ba efie no e wo person de ma han a wo se okọ de ne di abochefo na ka kire obo efie no di bia ma han na muti na modi bi so aye guest house ena obi be demo a na wa diska mo bi am the fie no be guest house guest house did say second spot this year make say aya ka so na wi guest house did the say efie no de guest house how chememu efie no opposite no ye fabi e janto ni fie efie de mare han e doso what I say it's if you mean to back the minimum say or the ma get no apartment ma me yan fa buchi buy oba say opadan so na oya ties fie no bugu dan bi ku what it threat and back say you to aka ties and then you ma be bri or the boss for the ba but no frame of fa no for ka be wonya no ena ma otwa take ama ne ba e ma Ghana so ba hwe ni so da ba ni aloko gate ko am ko so ma ni ngula fi ho le fie no ante ko so bi dae na na ko so bi dae se fe pe no ba ka so dae gi fi a de so dae se obi me se be ko banka ko dita why na so sa dae no o ma mi no so ma so da wa so dae ante aso de dae enti ko ba se no ye right so fe fi no Maybe we say we mo di fie no bi aye guest house e ho na me pese pinpoint guest house no mo ye na say e bi ba na da so e fa ko da ho e di da so ba me nim di da so me kan sa me ni di da so but so bi nya girl area mo nim ko mo fa so ye no bi nya girl o mo di ba fie no bi nya ba da e no mo di ana boy don na ba da ana mo to free da ni abada ho no wa for ni na nko mo no on be pay wo bedroom no metu abeda ho na ho wo ba no dia ma no ma disa wo no so e na asante fo ba mre no se obi ma me wu a edi ate ansa ni ate ne nyoma ala bi ne nyoma so be ba cho be boa anya sa na tie wo ba bia be ba cho ka je no ma na no ma na we usa abrefuame acho ne dia ma ba ya ne no ma wan de won ntuma no be bri wa dem wa wo dia asam ba de so ne na bi asam so bi so anya mama asam nyina ne se me o mo ka fie ntutu fie o me ne ne ma nyina asesa ye ho ne ekogya na wo fa na ofie ho me ka ye ne na ete ye se me ne wo fa na kwa ko bie ne no nam ayi twene to ma ne pam na 15 wa yi to ma ne nyina fi ne wo fa ne ma se to ma ne ko fa me de wa ne wo fa no so me hit ni fi se mama wa wo da busu ma se to ma ne ko fa me ba na me akwa he fa me ba o na wo ko ne ko ba tua me ka me ba o una uko ware oba no na ade oba no ba wo fie asema ba wo yiri kwanta kronkwa ya frewa wo mpasa obekasa na ye rihwe mu ni ade nya ya frewa kasa ya no ma na kasa wo bu tia kwa ya wai ade na mo de mo ko so na ni ana me ba tobo and then 3 days or 4 days we share more fa we share I find say the rabbits for high school junction me ba ya ade na mo so what that can enti le so asati to asra me ma mo anasa me mo fa mon kasa na me bien fa so afun kura ya pipa na fun na so ma me eya ma reho enti ko be fa ma na kasa so sra no ne ba ni nua na me so me ya no fa da we mu ja enti ayo mo bo ama so mo ha do me de ya ada so me hand down man ti na me na mo kan mo jitu mo fra mo fa ko ne kasa ya ade tie o de o betona Nhyira FM na mo ka didi kire me na me ada Nhyira FM me to asem si dada de mama maka didi a kire me a e ka sa de madwene enya adwuma na me ka me so ade aba ha obi aka hwe Nhyira me obi anfa ne ho me tere na me chewo ya fa wo sai people so ho na me tie na me ma no so tie aputuoja me tu so maka didi a kire me a nti mi ni obi wa asem aka me so amode baba ha
me no obi any asem and then 3 days kwa me friend mo maame ana fa mama no adwuma kaki wo for bakoso kan ho ana o white message mo say mam god go try exams if you have open 1,000 Ghana cedis watch out me asamu aye kan hwe ebia ne se wo bisa wona na ne ma ya obey yi adanse se wono ba sa na woja wo fa wo mo no kra ne ne ma bi wo fa tie enkobo ye obey bebo ye na nka ye kra no ye pani ye mu ye fa busuya tetimu ma ye pani ye na ke pese wo fa no kra ba na nka dwato bi a ye fancy wo sister panyini so na ye nsere se bi ko ayen bi ankoyi na ye nka asumbi nsem ono ye be ma no kra wonyi nani mu ha enwa ba ekoba sa na se wo ye obey kontekro ma nani ayede ayene ya wono so yo bi dihye enti mesrawo meden krayi si wo so ka kire anti Phyllis ani mam Selina ne wonianu nyina se enye ntoto ye ne penti ne wa ha ye pena sumdwe anye bia wo bei wotena wo na ho hwe no kakra wo mumua na wonya se de wo ka se ne bakura motimi akotua ne service ene da han eye sei wo no mumua na woni eye wo fa nyina nya ba bi ntena na sumdwe emra na ewiase ye fa nko ba bia I know say fa nko ba bia ba no do wa so o paint picture ni so ka na correct. Let's do first things first. Yenye dia sumdwe no beba kane. Dia ka akire no ye betimi atoto ama na yeye. But because we don't focus on and ra. Offer me. And we need this more fun. No more be the why against the yere no so count. Omo na so be 250. E dey 250 when you compare be tonight. Enye hwe eno de wo de yenye ni na ento se se baabi a wo faida enye baabi a ne yiri da enye sabi enkwada nketo na wo mo abeye mu nso abuso emu mogya no kra wo mo asetena mu enye enti wo de ne wo maame nom no enkasa na ne wo fa nom no nso nkasa na yehunu baabi a ye hya asem na se afiri na sumdwe emra why mesrew maame Selina oni kwa omo ye ba ko omo na omo go mu ja bia go mu ye good eye no kura omo ona mo musa mo ya di tiri maame me pa chew maame baby a medru no we ye massacre ni ti free na etifa so a ye nya no be pa no kana me ya se me ka no chobo wa se ma se na maame sky ya di fie o musa no so na de maame a obeka akere no we ya no aka chi mama no na dis kana maame o me se we ya se ma kire mo nsam mienu Saturday. On aka. Wo nya wa di si. They are sister na this kind of man o de no bai. O fa yi ni e ni na kase ya o ye fe no nkase. Susu fa wo to wo fa no so. Pre wo de e ba ye. Be ma na ese nko de ba se ye. Me ye wa bra ma busua ho pa. Enti mi so mo nka bi ma no. Ya fe na ene ne kasa wo ka bibi. Mami. Nti susu yi na dance na ne wo fa na ne wo fa. Na wiase obi a pre nani. Eba ye ni waji agina se ba ma me kwa ma wa. Ye ma me ka bi ni se me na me ko pe ni sika. Ni papa da na odi ama na ye de ko ye se ye no. Ni sister bia na this kana ma. Me say ye be ko ho. Ni ba say be ko ho for now. Me ba che mate. Se ukunu ni gina mu bi anka de yes ye ka bi anka me be ka. Ba che yo. But eba ye otitem fi kire ni kire se the slightest mistake a wo be ye no beti ye woma. Me ba che mate. Wuti de make na se. Ba che yo. Enti wono ne de na sam de kire me de na go de panye simple kora bia e be ko ni widie mpa me nkan ni kese. Enti fakun konho una pe sika no wan na pe yo nya no ne ye ka e ma na wo ne abusua na nya no a wo mukura dabre mu nye no e yade ehunya ba ko wan kasa wo dabre mu nye ukuru no no odi ntitentite no so kura dabre mu nye yan kan no ye what am I say e ba che yo okay ai kaki Amen. me ba jina so mame ajapia Madam na den na ye frewa me nim se wo ba ha bi ade na asem se ya ba se be ye busua tete mu ne ye pe di ye na wani a kira ameka se o enye se bia me nim nya no me pe se ye ntem tete na so de akoyi e bia ankoyi ama me nim ye kra ye tra bra mu nye eti me sre bia mu nka ma so biemra na waja oban kwa si fifini sa no pacho Pacho ba no odi mi nya mo ba no ati ka mo ma ni kira mam anwaro no yes ote ba mo ka mo ma ni anwaro no eka
did the come say would you be the just space kakra be too fast one there. Okay, Adapia. Madam. Say wona obey wo kwa wano. And from so na buy no wona wo da busuan ni me fa free. Enti me say wada wo fa sigina ahoma no so. Me pese wo no wo fa sini nyina mo kabom na mo di dwato ye nyina di dwato a ma wo sisters mpanyimfo no say anamo wa mutu ye se mo di dan ne ma han wa bra ma mo won mama ne ne de eye error ye pa won ma chew wonu mo mpa baabi ma wo ne wo yire ni nkoda na ewom no nya baabi ntina na asumdwemra Fa chew e de aja wada wo ma me hwe ne mo se meti mu aye pa afi wo fa chew se Kaki area se ohun ye na ma yekoba nyina no dakope na nipa gya ne hu mem and say ada nipa beto no sa na obeka say eh say kwa na maybe kwa no anwa movie say nipa wo na ye kan ne papa evon so ne de wo no maye yanka say wo no manye kacha anti Felix ne anti say ye ma wo no dibem na mo ba bi adru no won so fa wa no tumbi na ne wo fa mun ka mutimpa mo na wo mu wa ye nya ba bi mama me ne ma ene wo fa na wo no na wa me de manu tumu e pe acho mo no ma no fa me no mo sa ni na say no ti na ma sa fidie so na meti a ma bodi ni apachew say ye pa achew say me a me nya wo no ma ense me ba ye fa akire frɛ ma frɛ number no a me nya wo mu no me o makasa eti wo de sai no ma men kasa enna ne bantam nkomode me di siw so ene wonum kasa na so bi mra why ai okay na ofrem ne me kasa me am you akra ntu de nyakopon ya adoma e kira anwumre mefrɛ wo no ma hwede akosie why okay me da se big mama brema nukureni kakra asema waka no kabeka ne se ehunya ekire se on fa ne nan hye sister issue but ade ba ko ne se on moja ye moja o se se o mo ye yi sister ya ma ya no ka bi ma ne wo fa se one ne wo fa kasa no ne mama ya kasa ne wo fa da kem ona want enti sister aduane a bibi kakra bi ko ye no bo ya nso nani enti aware de nyamie nim ni se wo kwa aware a o so mo ani da o se de wo ye hwe ma mi wu ye se de wo kase wo hema be hye no mama wo ene ade nyina no bi a jese ahwe agu kaka no wonwere wo ho ba bi a wo beda odwene ne wo fa no kra no a wo de problem ni nyina ba ye no ehwo eche ho enti na sister na wo kase nyam ka cho sa wo ntie ne bokwa no tum na Ohemaa ayeso asem no mu dada na ma ade ne epoisi no na ye hwe na mempaye ne se omo beti ase se omo bepe baabi amasister na da no de nya pa se mo ankasa mu nua edakam areho na omo kan hu se omo nua be ma ne ma ye omo ma enti se nkola ne da hwe se wo nua baabi papa na wadwene kwa nya adwuma enti sister Phyllis ene na abusuafo no nokurani omo keka no mansie na wiase se de ye ka ye fa nko ba bia wunua no wate se wawu na wakuma ekwa wate se wawu wo be baye o makọ be kakra ba o ni ye mu ni pa bo abra wote ase ye bra wawu na ba ye bibi okay evangelist aya naima ma eya se speedometer no ma chem okay why naima ya mami your friend say abrafikoto me kasa se oyamba me kan se mi akiro abrafiti anye you ukunu no ofun abrafiti anye yi atense me bu be hwe be ma no waye ti se rumuto okay be ma no oni okay omu mia no kwen no okọ we su mia no kwen no okọ okay on se mami wa nwe yi a nikunu na onene obepia mami wa ato asem ta mo tamba mi we nyina ne de kosu na gina nikunu no ani se mama bi to ta so ba no kwa wanka kire ano kwa we yi wa ma na ma tie
se ba ma me ka se ma me we ba wan kan che na we torofo okay ma me we ya enchitwemu anko ye nyina fa me ne ba ma no okay o ka tira me se duba bia ni ota ma me we achi na wayi na manka oh yes intina me se na the fans na me ka se obi papa ya fon no okay na me wo ba bia mfiri ba okay awe o se so for me say eduru ba bia me pese me sha achire se me ni ama no me pese me yi mani no mo hunu se me ta me yire achi me timi na ma me yire anko anim ko guasa na anko bre na me ma etimi me ta me yire achi o mo ya fon ni bi no enti no da ka mu no okay eti nana abafoto me no be fe wani ye wukunu no waya fon mu fon anti sa omo nana je mana imeka o kasa de be ya omo baba to omo na omo nsuntie ni nuanu mu nsuntie se 50 and 50 yo omo ntie okay omo di omo ni aketo na ti ya omo kasa ko mbeko yeah because confusion was set ato any nsebla wakeka ene nkomo bi oni mi adi semse mi bie so a wan hwa ka no kura no omo mane na mo mbeba na da bola so oya fon on cans de kwa sem nkire mame we ohia ni nuanu so a se so no odi dwanto na ema ni nuanu mu se wodidi ho amu kura ya nso se ni nuanu di dwanto esi ni so se de be ya brafi be yi asem na fria omu ni pa ba ko bia bro ni thank you o se ni nuanu ma sha se mane kakra akra so ani abrafi nkasa what unsa kan skabisa da bi o so no be ma no me ba cho no makasa kra me mini o so no be ma ya ne kasa another 3 days be ma no ya ma ne 3 million another 3 days what 3 million 3 million ya zuzu 300 cities Ghana cities okay 300 cities ano na aka na no atumu no na wagina ho no kasa utumu se oni awade no se be ya enwonti ye fa nkonkon lady pacho yenko ayi amoye na me shede ni anti asasem na ye mai kakabat na be ma no na me nice dan ma majuma mo na case so na me ni ha but then na me take akra me na de me betra handa but then me kakakra say ayi mami ni kunu se wa ma na ne so de asem ne ba ha e fa bi no say no cross ade a me de minim but say no cross ade a wo so wa anya de because asamba aware for me no na asama to mo obona mane pa ana oh from how wale so ya aware of the ecosu na wa pia wa to jam ene na minim de asama ware na te sayara so wa ya ho ade kama awone na wo mo fra kama na watimi ayi wa ma de ne chese bia bibi so wo ho a wo so ne ntam bibi wo ho a enye ayi a na wa ma yeso yam because be mo be yi ne yira ma de ne chese odo na sa ole went to la ja I not to da mami ja she mami ye ya homodin tini nye sanso ne nyansa ma ye kwan ma ye nye demum eye wrade adum bi keke baby awo bia me cheche osronko kwan so na mama wakwa ba e dia ba Nhyira 104.5 FM jumadi a ye bedie yi ya to din wo bra abrabon na fomunti
na waka kyerɛ yɛ sɛ ɛno ne deɛ wo wɔtumi ayere wo ho na wabɔ wo dɔnti ɛna wie yɛwɔ ha no mu sei na yɛbiabia mu deda baabi a wotie mi bia maame a wotɔn obi bia kwankwa ni asefoɔ nyinaa mechiachia mu nyinaa na mema mo aha na fe mabisa mo sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ Erade ayadom de ne akyeye January bosome no ne da etoso dumienu ɛwɔ afimu ene day na asidanko a ɛna yede ma Nyankopɔn mu ma che mo afeme me nso ma afemo na eturu be bia honam no mu no ɛso se yegibra hwehwem ne ehwehwem mu kakra ɛno nti na honam mu enkoyie na yekwaje ya home kakra Erade adum nti wode yen aba yedem live on Facebook me ma Facebook abusia ne nyina akwaba odo Facebook ana wabo Nhyira 104.5 FM mesrawo aya platform kesi abusia kesi pa nti de obeye nie share ma WhatsApp contact no share ma wadofo no na wo nyina meka en homa ye ni djumadie no wadwe nkyere bia nso akwanya wo ho obetimi atro bepem no ye bekenkan na fe ye dia ma sanso ene yedem live ewo eye YouTube wodu YouTuber na wabo Nhyira TV ehonso yedem dendenden pa Adum TV ye wadza oye ye ma nyina mo akwaba bidin de Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia na majoso na machewade afufuro mu na yewura yi mesra wada awie me ma obibi kakra na wo de atokotokom na wo de anante na na de ma wo nyina ne se 2025 de ne de ekọ it's 2026 we are moving a different dimension ye kwa afufuro so kra eti mesra otie bi ye also stay private work hard dress well eat healthy talk less live your life, be kind, stay humble, and then chase your goals. Abacho. Ubi bia, we bia, to be a crack no phantom, so, Fabicie, and your name near VPA, near Beckham once and one bonte, ye Jumadine, Nejumadine, and market your pa. See, who ye, retire team a minute out and say yes. Dear girl, it is yes, ye, did ye? And kasa bebre afi akasa di nyina emra fom bobra sa de se na fe nyenti mobro mani pa ho rase kakra na fe de atwato ne se yere ho na de si wani so no pre na pe na minim se wo ye no sa ebeboa ama yakoyie ye share afi asi ene da matena dwam ne ma bedwafo akwaba na fe yeni nkomo a ewo yepono so no na yenko yanim evangelist memo akwaba nani ma me Jesu ebru na pom te say Awurade Nyankopon basa ya do tumfo Nyankopon no futabra ba ni pa nyina no ahwe me so ama me ho aye fe in fact Nyankopon ama me ho aye fe pa amen oba me nimsa oba botan kan mbo am wo brink type bi ho pa kai we me difference in it me ba na ma no hwe me sa intimentam mo okay abeg mama me mo akwa yeah me dey no pom te say oh yes I kai maybe I fine you 2026 I just say and the power sorry na wunya bibi dia case bi ani hodi sa ya kan nyina wo Awurade nsem evangelist bompaye na afeni ya chance nti ye kwa no ya bompaye Nhyira no Awurade Nyankopon mobro hunu doso adoye ntu twada ajapa kronkron ade nyina mu no ona odi kan ye do hia adumade ya se na wotwe edi kan ni afi ya hyase Awurade yere shon sade ani kan fi ana mu si ye fi ana to kwampa so bi ani ndi ani ante ase ni wa Awurade atiefo ne ahwefo nso domboa ne ye nyina ko wi asumdwa wa seda mpaye no mu da ye rada ye ne esrawo ye de adwuma so shon sa wasumdwe ntongu so Kristo di munti amen yesre bi ma ye tiefo ne ahwefo se ensi mu ye se muti Awurade Nyankopon wonom na wo mo am na de nyina enkoyi emam ya wonkomo pi ewo fi ha ya ye bedie na ma bena fa yija wodi nkomo bi abedan ye nkomo no emu owere ma enya asem ketwa ewiase ya ye wo mu ekwa nipa bi fa so ni nipa tena no aya na ehu nanso ansa ne ye bekosa nkomo no so no menim se bibi trending won from social media wepani na wahwe bi enchepi na yade nyina ye legend ye Charles Kwadwofosu woda ne benkum so ma eho friend say ensense bebre boko ati fit na baba na fo yenye ni say akwawie say akwafo ni mienu eye yere panyine ne yere ketua se de ye ni mo no
ketwa ye kuna ma ye pe ye papa no kura bre na fe ye wa twen ye mu a ye hwe na ne ye mama akosu ase wa ye boni din e wo nwumu mama refi akosu ase wa da ne ade odoi mi bro ni amadwe sanum ni nyina ne mama di o mama iwe waka kwantwe mu ana ye wo ha ya na nsane ne domchi wonum je krada eko kotoka international airport ye koye de ekohia ye mama akosu ase wa enya sem ketwa minim se wanya bi ahwe na nke nim se be so wa tinki eje kire die na enra wia ebon no miensa pepe kuma se santi your mind say kutu say ba nya se ketwa adan ya kasa airport he ya airport ni dey say opo dey say tutu mi nim ne di pacho airport ni dey say na na de ne to no say tutu airport hey yes I you say tutu prep bibi na feel pacho when you match from comment section one na edom macro placards any ade agitwi yenhwe kumase ne nkran esan say yedwumadi fa brabo fa wade entete ye na yesua de enti ena ma yedi sankomo we ye behwe nkran video no ne ye behwe kumase video ne kasa sante yo ma obeti ase enra nkrofo ne ma wonum so aye say FCR ayakado ye ni kan kohwe video no yenhwe ne ma ekoso ewo kumase airport ha sei ebra ye ma me akoso ase wo beduru ye na edom agitwi na wonum akoduru ho ye kohia no me ma ba ko bi ka bia no dem ka no eni mo time ye mienu e na kire ne kwa ye ba ko ne ensa hodro ye beti san komo ni nyina it is a video no aye ready dia yenko ne yenko hwe aha e na kire se ye de atoso dendende ya anya sempetwa ya na de me ko Adom TV na ya hwe nya sempetwa kra wey ye wonuma ba be hia ya maame no na adofo London for Germany for abroche for man no say mu amaba kura se mu be hia maame ne keke no ye chemone ma maame na me kana se na daso no kaish me nim de o be ka de na emom no efoni ni nyina na etwa gu no ye beto ye bo ase ne adoso asem ne mu ne pense mu ne abisa se de na ekọ bribi koswana etwa se ye hunu bibi ana ye baba pini abusua no nso na fe ye ne wonum so akokasa na ye hunu nia eko nyina mame nko eye evangelist the craft ade enchen na ye mame na wogina ka pampamu chese presidential friends moto ke the crown fa ne ho enye asem ketwa kra menim se enye den a wanya bi ahwe evangelist the craft anada ana ye mame akosua sewa ne nim se wa bankan ye nkanwa no na se na obebe kumase na enwa wanya video no yare oh mahebi pa what do you say na nyima me jesu nyame hira na se nipa mani je ewo efa baabi mani je pa na meka se mani je efa baabi a eni se nipa wonya nipa sebe obofom ko motawa chia na kese nyame ni wadi ni ye okay meba jina so kakra bi me na yankwane ne evangelist papa she enkasa so say feeling net to say enra ye hu se wo gina ye mame nchen e wo kan hu no no so wadi ni sabi no nyina e magana fo ye mama mo ye damo ase eno me ade yankwane nchen na me ma na kwa ba na fe enkoma hodo a me pese me bisa no me emisa no evangelist me mo wa ha Nhyira so many aba papa na ba cha wapom to say Yesu Kristo Yeshua Mashiach modwa ni ti betia papa wo Yesu Kristo di mu yeda Adom Nyankopon no asepa wada urumade di nkan mi ni kan mi sase say wani gie to say ye ma mi beduru ye fin kran na edom kamiamu na mu we vinia wan kasa feeling to say oh in all things trying to say impact that man Nyankopon enti many gie mu ni say Nyankopon so na odo ho to no so no ene ma nyina di boa e ma ewie wonye enti we ma me tia de Nyankopon asem ya no pere ena ma manage say Nyankopon asem aya no pere na de okan abam okay wada urumo woni say Ghana de yesi ya na obi adidi ne dwuma ebi no mu kire say ya ma mi ba wo ba ye no
Edia din kan wo behwe no ye na yie efise eye di kan no amfa ne ho anhyem ebi so kra se o yes lawyer se be kan will no nti no waba wo beje ne chafa no ne ade e ma me di enti kra no ba Ghana be ma me in all no of West Africa country of Ghana or ya Santini enti wakako naturalizing aye Germany or German citizen and in Chifria Nikun also naturalized. Nikun a German citizen. Also in Chifia, and then Nikun a bit more Ghana. And she was back medium. Sabe Penetre. Ye and a war by your Wadama. What does it? A year now, what about by to Trianon, so I am dear. Yanadi only is uncommon and children, but they're not interested a year and muscle. Sebusiano, Omonia, Omoye. Son Sebusiana and Catania Omoye. And our Belcran now, so only ye, and a Ghana miles or so, Omonia Omoye, even music in your Tradia, they need the whole Ghana, Omonia Omoye, diaspora, Omonia Omoye. It is almost a Omoye, Yamato to turn to ye, let it be I come out. You're not so basso, oh, Jesus Christ. Okay, me pache wo muba ye enu ayenka kumase de efisen kran de enim nia mo nto amobo ye nem kumase ha ena ebra ye ma me bedru ye no ye hu se mabo apini eye otumfo ne hene ba ku bi enom ne ade se na entoabo no koye ye enu ada oh nana nkoso ye de is a brother mama akosia te wa for suit any brother chat kwajo for suit that lumba and I'm so I'm my brother penny no and in Yana was state and in the America and in him for years and I case in the buy and also in that and the Bakuma say I said it into me training ya near say coco Siano man who say a back it come because what say about I am nation and if it because a baby and I cookie or many cookie on my contract you bet Chiano. Okay, na pache obra mo kwachi anu na ensentrofo ewo ho na dia no December to just say esi supi say akosua se wa na ye lumba ye yade nyina daddy lumba ne yere kan no krasa pache dot na so repete and it's sana nyankopon was nim sana me kra me no ka be so. Okay, say anamo ben na ye mu betuo hyehyeye no te say de wo ma ye hunu say basa busua no si gina say wo be ye yi a mo mpupu muti mo be ye na eho no na nka me pese usi no pi ma me say bia eye no be baso na mo ma bi emfiri mama kosua say wa ho he be ba feel was onye yere so onye busua na omo be ye together but what they say so onye busua ni na ne bom ye koso na akonia be na busuane ta na chi omo ye ba ko dada enye senisi no be ba ko they are together for long since 91 ye no wa de opom so yes akoye no wa de o jeni oni busuane ntem ntete and the one person they have every right to come together and do their funeral. Baby, I don't call the rubber for evangelist. Me bro for nyem pa cheo. Enyina twi na mu. Okay, you say ya ma mikra ba na bia ya wo bie mu e de kire ya eye marriage certificate me pa cho sa certificate ya na mo de call Ghana court a asem no bubu anu no ana me pa cho certificate de kra no ye ana momo de ni bi ya momo nim no white and green no ono ware e wo Germany na Germany de na Ghana de na mo tiaze but me ti America me tiaze omo pa Europe tiaze. Enti pacho certificate we ni Ghana ha de momo de bi na omo Ghana for na de ba ho ni ne de ba okay ti Ghana for na printed de ba say we legal wife. Thank you. Okay, wadaru mo say Mama Benewaa enka yanchia no na nka ye ma na ha ne ma na kwa abakaka say ha adwea ye ne de ontimi nkasa for now obeba right time na waba be kasa. Okay. Mami misa mienu bi nso so na fe yenya wo na je wa home. Flower na ekura no aya haban a ekura no no.
enti na woduru kotoka ne ekura no a na kyese wode ba na se poma bi nso kura ka no no ye de ade a Achomente ukasa no mse Pachoka fra me say flower na ekura no ehu sa haban bi ekura no na se poma kakra bi su kura no ebe obeduru kotoka na adofo be hia no sa flower no eye gina hyede ben oh almost the flower and casta ewe come no say we come back home mama kosia say wa push the widow of Charles Kojobutu enasi lumba ne nana banana efia adoma they start oh okay hello that pomano emma no kan ho because o chete nasi kunani ba apagana ya busiani na ewe come no sanity empacho okay yabada se na momu no yabehwe se nyankopon ya adom na brebe ma wadarma ya ma ye ne ya ma me entimi twetwe nkomo na yensua bibi emfamfiri ne awafamu ne bre ne na botre ho na ye de ye pese ye mabunu no nso timi sua bibi kakra fa ho onyankopon onsha emedra wode mo bekasa ebe na ni gise wode mo bekasa by ono waseme mfa pidi we so na ona mo nyina ase won say asam na beginning bedu ne ene etu aso akọ wo se nkuni die ne beba nyina no ye moye bia no she really appreciate you. May the Lord God Almighty bless you and your listeners so much. Amen. And your sister stations in Accra, Adom, and then Zempa and the Rich. Okay, erade so onhira wo pa na wonye okese yebeda se ne wadaje a wonya ma ye Evangelist Papa Shi na yene no etwetwe enkomo no. It is straight from Evangelist Papa Shi to Evangelist the Graft Ade yankwai ma eja na man snoop do assembly so ka se wi ase wo hu nipa nyame ahira no ene nipa sabe na nigu ase mu nyina no rodom. Okay. Na nimo nyamu nso osan wodom. Sisu biem na mente. Wi ase ya kanya me hira. Nipa nyame ahira no. Okay. Ene nipa sabe ba. Yegu na nimu ase. Yegu na nimu ase kraste na nipa do no. Okay. Ane fense nyame ahira no. Okay. Sabe na nimo nyamu nso no nipa obodwa nipa pu bebe. Enti sa nipa ne nipa ya kanse nyame ahira no. Okay. Ti sa nipa ne wan ya. Sa nipa ne etumi ya nipa bia. Okay. Etumi ye nipa bia ebeba se bia mo wadwuma mkura no ana mo ofie ana mo abusuam nipa nyina asore atia wo no still na nipa ani ye den eje wo ho yetumi gu ani mase still ani bia se na yaka de so na nipa ye den edo ene fese nyame ahira wo awon no nsam ka se me hwe no fa bienu ba ko no ana de toso mienu a eno nso ama manage wo mu ne se opon de esi bibia ne de koba ye nyina mama no wadwen sahu o wadwen papa okay yemisa se den na mo ya yi no o go back oja hoko yes ahonda se o ze ununu abo ana no wanunu ni ye no ohunu me ba mesa ba so se ya enkomo ya ye die ntima ye di sa nkomo nyina ye se die di nkan ye dwumade a ya to din wo bre ye ya wadesem ene etena ha ye ka de to so mienu eye ma suahunu ma bra wonu bra wawade mu ti sensem bi se beto badwasra da beda yanimu a yentimi metna ha ensem wa yetie no bia na beto mframa mu no itese se ye bobo hu na fe ye hwe ne fa eye nya ebetimi asu afiri mu ne ne ayemfa no na ye de akoso e de aboye bra wodu kejeti asesi a meka se kejeti Dubai chese emadwadi fo amu nyina me cheche mu nyina so kokwan so na nanom ahema fo ntoma hema ba ye hema to so hema na twinamfo no wo bia wo bia mu den yankopon wo nhyira mo na wonye mo kese pa brepam no ye beba be ye mu show menye enti yadamase se ejamuti ye Evangelist no so na fe ye naima me se maame no wa adwen okay sa utna so woni pe bonkura na woni pe ya de no hwe odi no nkasa suro no onsa semi ba ya ye twene sere na basa yina maame na nkasa o okay man tibida eye de no je ye no kokoye se nipa tena se adwene a
so wa ha ana oka ho ana oye ye na anka ne munye du anka nanim guase na ano no otwen ye bi anka nanim guase ano no anka oni value bio dine se du me bi agina bi ho edin se obesi batu si so ye esese wo si a obakọ yawo mu okay ni jitum se owo no ho ye ni kuno ye wa ha no ontimi ntena but esese utumi fa yawo mu duru ba bi edi nya ni munyam okay enti when na wiye no afi no oba nipa oba behu ne dom eni nipa ye dey edo no enya na adwene se oba kumase abehia nipa mehia no organize obia but because of the love the yeminya free no wa mesua free no nyina no se kom ye tumi wo mchen kasa okay kom ye tumi wo mchen kasa dabi mame atoda bi yegu ani maseba shata because wanu asam no eso na nipa begina nya bi aka okay but I walk men can be into can bebre but na dambe biem ano no eno na be man nje nyina be hu se wo yejimifo ani yese ne de dose wo fi se me die fe bis de wakan mefo aso pa kire se edu ba bi no ani yese wo ode nsakra be ja no yese oyi ne niam akwa tugo abonte wo Germany ani yese o man poison no me yese de na se wo de akira be wo na ima metase nyame hira wo awrade ntonkom pia this year mesre awrade nya mesre obi ho 200 million bin fanche okwa amen imagine hwana de ba na ima o kan sim bi manager ho okay she wasema o kan se ana yese ana ko se ewiase seven previous ani pa wiase nyina kwase akwa nim nyansa nchen no ene de ode yese ye adwuma okay yese na ima big mama adu atem onyina wani ni atem obi say adu atem udi tin nya wona ne ya aka wiase nyina fa chem wo kwase achem bia okay because wiase nipa eni brain nipa tan nipa a system e wo ho no aba beto nti emfa yese nya adwuma okay she's believing just the wo nyamum de ya ka kira ho no fa ani da ho ni nyansa to ho but emfa nya adwuma so de yese nya adwuma mutumi nipa nante okay me saba wo big mama on say eye ahaban a evangelist papa she ka say ye de ma ye maame no ohwe a na eye nyenya ne hahama bi ne aka bo na ye ba panyini kuna ye mu no ye de bibi sa ma wa kire say Ohemaa me da se de di kan sa no me ba wesu no ewiase de wote wase no ohia wo nchirechire mu okay de onte wase nso ohia wo nchirechire mu asem ni modu what you say semete wase a kira wo kire mu no nya asem okay mente wase nso anya wo nchirechire mu na be convince me nti de meka afa wo bia na maka awie banya wo nchirechire mu na de hwe beba nyenya wo mo de man ne sa no ma wo de man ne nyina kire so na ekura ekura ba ko no oh send there ene over the bar oh Debbie okuna ho brose wo mu o say oba no nyese bi a o hwese de o si enya abotre na se de no osusu se nipa babo no mani free ye akwachiachia ni ade nyina wa bragu mani free ye kuna tete no kuna no na ye de atena mpo hye wo mo se de ebubu o bodo so omo edoa ye de doa bodo so te se komfo okay ene nkyira bosumusumo amamre do so ne mu oha nti kire se ukuna free homa umwa ni ya so watena na ya bontwuma wo tikete so asamonan eno kwese wo bra wo di dware bra wo di didi wo dware mprensa eno ase ne say e kire se bibi afiri mu eno nti no na apart from adware no wo say di mprensa ye hyew ye no akosua ma wodi chese de bia nipa wo ho ehwe se eboa jam amwa jam ukunu ene kuna ye ne de aye style bi o enti ga ba kuna no ni di odobroni ne kuna no me de me fa se kura ye wo kuna no eno ma de bi atete egu no kuna ni okura ne flower okwa ye nchia no okay o chia wudu kuna ni o se winni mu mpa de o te ne nche be ka jo se botra
untimi nchia ne nsem onsore kuna ni nsore mampanyi bakura wo nsore wo dabi nsore wo ba sore a na ekobo no nsia a wo sore akofie ni waje yie no okọ enti kuna ni aka mu de kuna ni nsore nkotia obi timi nim nipa kwa no wajeje odobro ni kuna ye enti akoso ase wa no enam sa busua na gina to munti omo de kosia na kire ne se woni original kuna ni but Ghana obi sutro na Facebook comments ne o share ye post how do I circulate your social media na ebi mo tre Ghana for mo nim ne mo de mo bre ye na Ghana there you are not a serious country and na maja mo djuma ho na mu ko share ma me no ne ade usu say de ade a eya ho ya e ka Babylon fo no bi hwe penny o okay se wono ne ye ne sanka be ne de na bibiri de se yo no na ye obi dia enye akoso se wa modern wura amfre obi anka nche se wo ba Ghana o na etie yonko hu etie duam emma na hunu se yenue enoma wa famu no sister wa mi na no anka se o hwe ko mu ye se the evangelist ka tumi e wo ko mu ye na so wa hwe na o ma akoma no di kan a we kan de ni se o ma me misa question bi na ma no me ensa munya no oba wa afo se ye nua pani dadi no batiase ana ye maame akosua se wa e sha se totobo ba park so lumba ye mi sei no de na ware se mu pia nka mo me ensa amoye mba akro mbebu ne sei ke beka so ebia ne ya sapon yire ba wo yire pa hwamanfo de edi na tem e na wuku ye legend na wo kan ho asem so de na ware se mpie ya bro wan pie o baby ana wanka hwe ana ni kunu na nkasa begina platform so bo na ba so se mo bi nkase me na poeze me na wa bre wo me ho what am I say but ana enu nyina achi bibisi yasi ana wa me nkase mi na ama big mama e kira de bi mu ensuo ne de be ma mu adwale 3 times no eye ordinary water say ensuo nko na de akosi wo okay nyema wo epamo sasa sabe ya ukunu na wa o me prepare say no kwa do ko ano ekodwalo je eponsuo epamo sasa efru nchen ana de o say Ghana ifo ye ni djuma bi di metenase se mitumi jama djuma eba wifra na chese me ni adwuma di ana e kire do ame wo de do sa se mitumi jama bi ame ye ba wa yi so to party abadi rally sahodo box sahodo djuma na mini di o do ame do wonti me ye me mama ye mpanifu aba me mama ye yina no me sakọ mu nchen koda o masese adwuma go so utumi ja wo office ho enti adwuma no bi ni pa ye do wa ye do okay se we ye do ya ye do enti do wo no o se na daje se ni sika e wo wo hu a o nhwe ene ma hunu se do kan okay aka ye 5 minutes ma memra mo na fe minko eye lady ho ya hwa disuade a ewom oba a woni ni kunotie ye hwemfoni ahodo ebeto oja me na meni ho de na nso de mbe hunu ye ene ne anwuntuni no aka ne woni nwoma hodo mu e kire se wo ba no woni no abre yentu ma ya me ne ba me na tena ye na me fa ne phone na mu so de o ba bi twa the picture ene ma me da fie na say mama ga no me si be kuno me saade no bia nipa binum bisa se ntibra wo chance se woni eye odobroni wo ma no na obayi wo hi eye den na sabre no wampia mekasa yensu bibi mfamfiri ho woni be mate na hu se wa divert wa tiefa chimota forest ni mu a woko woni ewura ni mu anu woko ni chimpanzees na ekwa wo yo ba wafo a de maame ya ye adesuade papa ewum a ye de ema wafo ye de nana hima nyame nhyira yeah na enche hene na beyo mata no kwa du akonya na che akonya na nya otum kwa kaka ne ade besi akonya so nana be ma o ka dem na o de to bo ase yeah de wo mu ni okay na hima ewi ase wo mu babo so se kwetena dan atifi adan ya boso apampam eye sense no oba kasafo na kwase abetena de okay oba kwase a oye jejentwie okasa kwa me misa o omienu na che o maware asewo
Yeni apani number baga no be blame mu se na ere di ne boni ana. Yante no one another. Obe grant interview bi say sebe na yere oni na jaya na. Ono mpokwa se ehwempa de ne na nka keto ano no de ne sie mu. Enti se omienu akwaware. Ba ko betena Ghana ba ko te ho. Obi an complaini ara na ye wa chire ye complaini. Omoti omo ho ase ana ba ko betena. Enti ye baby sa se adenti na ohun se ni kunu anyway. Ewo no wanka hwe. Me pa mu chewo ani die mu ne se sebe mpraduasa. Ye wo ade bi wo okra hunu a wo bu ani chie. Kama hunu a wo po. Enti ono ne tina ye nyina che ma me wa magana na oba Ghana. Ba ma me ka se mi kire wo se ye fo bia de ye ni ye nya dai ye se no ye ni aba odoburo ni waya ade we play ne part waya ade se ye blame no fi se ma na person ne part bi anka onko waya ade we play ne part ne mum de me hwe ni pani de o de tem bia no me te se sa no mo kana se ma me ne kura ba efi hwa no san ye den ibi me du no bato fom kura ma me ne ba e onu ni nyina ye den eto na che se ma me ne person die Ote mase enti se yeni aba ukọ se de o kan se afutu be ne yemfa mo wo mu se obi aba ukunu me pa chaw nya fe no ma mi panimu we bedwa ne ntoma na obi aba gina bonte atoto twede o oh fa fun friend no thank you ale de no na wo so enti that be me de uji abo me se dama he me se o ma usike di dey se nya se me yesofu na se me yesofu na meka chaw oba ne se me yero ofra wa bo no didi natem amenka se bi kire o ma wadwene emu ndo okay hwe enya wode ati mo ba bi mo dua ana obi mfa de enya dai emmo okay ultima say se wo nyina so ama me ne woni nyina so se ba ma na wo ho no me ni firi ase ana abedi so me wo mi bi e kire se oye mi kunu ana yenim komo mienu o mu di ya o mu ti o mu ho ase abedi so say exactly ma me ne ba woni odoboni ti ho enti se yeni aba odoboni su bie na no anka bia ka sembi owo a anasa sumbi owo ko beka bara dia ma asem na ye ho nyina ye na ye wa bonten no yeni yesu jegum bara ye nima sumbi sem na ye de e wo mu mfimfi okay enti se sabe mpadu se ukunu kwotwe mpena na ukunu kwofo bia me pa chaw enye se ukofa phone se me yi ne number akodi na tem akoyesi hwe ye onipa bi owo a o de fa ade no de fa ne do na kwamu a obetwa squad ama once so yo ukunu ne de o bibi ne ka ene ukunu ne nyede enkasa okay baby ma kakakra na ye nko na afi ye nto aso ade a me hu ye wo akoso ese wa hu se odi ka dwene ne ma ho okay if say brochira tetera no enye easy sata mu utimu se na ne mani susua ena wo wa kwantwem na ne kunu se me ba Ghana ba be ye operation wo hwe wo chia ne mortgage wo hwe nkolai eye de no nsu nja ko betena Ghana na se ni na mu na be ma no ko ho sa enti wonu wadwene ma no se wo be hwe nkola na wo makwa koduru baabi enti se the evangelist ka no omo ye ne wa bonti ne ye tobe ebia na omo de omo nim de na omo aye watu ma ne fo nti wo be ka che mema na omo bossa abra no be yese de si wo ye papa yi ni wo achi ni se de ne yemasi ye 1 minute ka bi che mema no Ohemaa de me ka che mema no nyina ne se o wale o yira so wale o yire okay eye problem kase alumba de ya manse bebre aba enti ye fanya de hia ma wo mpra ne hunu se me wo yire so fi se wo no be kwa mo hu ni station na wo yire so ehu ni station ti wo ka che o mo so mo fa mpana wo ye dai wo be fa sa oh wo ye dai wo na so ye kun league bet obesi akiri enya oh sanete enya no kore sanete enya no kore enya se o ye de o ye ka ya e be fa oh boa o ye ka ya opa he o de o be ma no under canoe o be ma no o be ma na duane o be ye ni biala o be ko o ma no fukutu betuna ye we nyina o ye ho sekatu a ye be ko ile sekatu asa o ye ho tantan ya ye be na de me ya ye prema for ye there ye ka mo kunta e ku don for mo afa dia me si wo be ne dai o be ba order wo so fu kwa musi akire eno ko ni ba bu mu wa se ma ke ni ba bu eni ba bu order court ahale ko na yenko lady fakaka so na yenko ebonu to fama ye na ave yento aso nko ye nim ebi mo se mo ye team legal wives for
You know, yet to legal wives. That's why you go. Yeah, Mama does it. Kakra met me, I can say, dear Sibia, Uncle Ponin. Yeah. And it pays to wait. If you ask my dear, it's see what physical, no, sick, any kinds of spiritual realms. And to dear Sibia Radinim, and say, just a bassa. And see, legal wife or as your friends and planter for so whatever. Dear Radipe, now why? I made a minimum say, or your penny, no. Sans a 1 million, on one and name reasons, yeah, because it be all by ya. Kebia ye be start for second world war and I be at sa e di saka ye beba ebusua Ghana my baby because obi a kyerɛ and I say Ghana no so ye mu akyemi no ebi wa ha enti de awade pɛ na waye enti ni nyina mu ye ka sɛ omu afanu ni nyina nyame hyira obi a sɛ obi atimi enya because eno aye mame ana nene na sɛ mame ba so odobro ni so ne nkofo ye sɛ omu kwa akotwa ahia na ade nsɛm a eno so ye nsɛm bebre wat obi a ate ne ho ase aye ne de okay enti de ameka nyina ne sɛ yensua bibi from sɛ you have to be peaceful. If you are someone, dear, everything dear man, watch it and say, or you'll be all peaceful. When you need or a penny, penny the penny, and so no, watch it say, or watch some jay, and to a baby, she be pa, or she has a diano. Now, yanka yanuntum. Now it pays to wait. As I said, the dear TV, as I said, will change. Mamma come out to me, and so Mabna will free Ija and Abba, me mana quaba na. What you know, freezy, why I say I say no. So what do? Oh, hey, TV is always easy. But 99, okay. Mamma, everyone and I'm done at Dubai. Maybe I will. Then in your bar. I may owe me back to one. I will only bear maybe bear my bonnie. Huh? Now, what now, friend is saying? Papaya, now, son will be a friend. When your special name be Amano. Bear man now. I'm friend daddy, baby. Did it also? Why money be a? Why money be there train? I mean, Tom dear Razes there. Abusia, syntax thanks, thanks, papa, yeah. When you be now with the Sifia, bois. Emma who hen ha wade nyina mu ade ha dwen say enso nwa ye dene na wo hen apoto ho no yere ne wo mabo se musaso ma me ne papa ne we so pan we so ye 34 bucket no ne ade na fa hu ne wo nya ho na so tank we no edin ya ye na ene Ghana weda no ene ekọ sese ye awie yi be shase abui empa enye hwe ye wo soothing colors a kire se de open no na watchu so size bay na wo hia ye be se wo nya bienti ye wo agent no makoma 400 ya wo no Ghana ha se ya wo no eton ye niema no ebi sanso na abefo ntenten video no so ye wo online shop na ye syntaxgh.com ye number betini afresi so no 0244 335 168 0244 335 168 syntax tank ye kapen wa je so say e strong and na afa e tough the tough and actually say e tough and no obetimi wo say o ma e tough tough what you say e tough misre wada tap sense bronya ade no yegusu aye je January na na ewo no ye nko akiri santi bronya no ye da so ewom enfa na wo opese odi sika mani adofo wifi wo de mani wo side check no kra like yes, what you say? Africa, USA, Canada, UK, Ireland, Italy, France, Belgium, baby. Mr. Download the tap send app no. After create your account to my wow na wunya bonus. Dear Fenisa will send this can enter you a such bibi at the account. A year fast, easy, secure, and reliable. The battery more was say papa no. Promo code no baby album what they saw the Nhyira FM and na ebesha ho floral tissues I did at the lumba to who a legend ne touch them am pro ye ne nwom yegusu tie samre ya oh kan ye wo baby abayu na basa besha obi bo a wode cheche ne re no na ama ne nko ne ho etigi tissue ne bi na fasi fie na fe wo ye lumba fan ko ade a fa ana ye legend no ba Nhyira FM hanum say obenya bi enya sanso na so pese obetu na kokoton a 0242 748469 na eje wonso wo de kama pa Bonva stores say eya kwantu ukwa koye business ukofa ne ma na abeton ukwa kosua de obi o Ghana ha na no keka no wo pese okọ papa ya na efre ne bo a o say yo no a obi ehun TV so dum no ma me wate Bonvas for de obekwa bruche kwa na we nyina to atwa enu nti mesra wada wo ha nyina Bonvas say wo hye wo de wo bebo amu aye ne say
travel consultations one be am free of charge. Now visa applications one di wanim normal ye or flight hotel bookings BBA one be ye edi amount. Kuma say ya ena yaso ye no ye wo ija me ba cho ye Ecocent Road ye ben Victory Baptist sorry dine wo Tech Junction no online no wo hwe ya be hu ye bonvastores.com me ba cho ye number na me de mouse see ye obetimi afre na komo bi ho no woni ye atwetwe 0531 085235 obetimi so afre 0261 671 686 wase wonum di enije wakwantuom no nyina ebema Flora Kids diaper ya batan no di one dance na make am wase machiro kama wonya bi na de bo wo ba no a nenkoda no ma ba no mu na agencies no what you say your computer babies it's one for mo na bon so da ho say yeah mama one for Flora mo me de na me no obe ha wadwene a chi nsuo ene be bo abofra ne to ho ban so warranty no mpacho 12 hours fa bon na nwume no nsia kosi anopa no nsia abofra ne beda na ho baby ya supermarket bia obenya bi wo honom na wato open ne dodo atu no so akakoton ano afre was 0243 033 033 na onso wajo de kama pa Alicia Deco and Trading Enterprise say wo don't bronya no woni wie say de ye ne ye de ne eguso gi bronya de no tinema otete sufri bronya bre no say eda so wo ho ya etwen wo wasi akawo ezese oba na oba beto wo de WC ahodo no ya tete so kama ya chese oduru ho no mo a nyana nka baako musika betimi ato baako se ese ye de nimi ensa nyina ye ma miensa se sika kro no afa be fa miensa ne fa ko PPR pipes no ya tete so fittings ya tete so union ya tete so eduma ya na we ye wa binchi ye Star Oil filling station no na e bo ho pe freyes asia na de wo pe no bisa ye na fe tuka bra be fa ko tu ekosifie number no 0558 063 836 0558 063 836. Make us hear them live on Facebook, Nhyira 104.5 FM, YouTube, no, Nhyira TV. Yeah, them live on Doom TV. KJT Dubai. Yeah, be a modern den. Yeah, and yes, I'm get to a sound na minim se wo tie me. Mabna, to uncle Monosoni and Coin. Me bacha me nya Brian to be we friend papa ya. Na me wo ye na me pa ne ya le kakra nti ye ko ji wonti na mama edu me esi nti feel free baba ho bacha nti ye de akra no ko 2G ana mi kunu free ni nua ba no e ma ne be hwe nti o be hwe ye no ana o ka che me si ma na ebu nya bre 2020 ni o se ma bre ni ma nso abo a ye mi be twa ton froze bag e wa de share market ana me ka che ni se be ma no woni ne wo ye no wo ye nwa de bacha de wanye woni ne wo say ba ko pe okay iti be ma ni nua ba ene ba wo nchen ni ma be na no se aba force ntai pabwa we bag ton force bag okay na won so ye de adwuma me so na me ton kenki ansa na me de be wo kenki de an bi ene me kwa na de ahono o pa ine say ice kenki da be say na o pa ine go koti sa na me enti mo pa ine say yes mo voice bi o ha mo de pai o pa ine say ba cha me de dem pai na ice kenki koko ti wona mo be vicha ice kenki koko no abeto pai na me hu said because oba bia wo said ye na adwuma pai na me hwe ba cha sa na me pai no me pai na ice kenki koko me metimi apai ma na ye da chen me pai da bi me pai nchire o ice kenki e koko and that's how I'm pai no yenko enti aso obe hwe me no na papa ye na oye ma me na odi kan asem na to makoma so enti na me o sika bi wa asante achim bange wa adwase enti o ka che me se o peso odi so no twa nye na wo ye wo no de won kan kire me o be hwe me o ji ho ji won no so hwe bre me enu aduane de bre me bi se ji wa aduane na no mo de ba me na me mpe afen so na ewo nkuro ni nti na me ni omoduane nti o de bre me a o se ye nsi fom na ekodidi enti me enam sa papa na wo ye ma me nti na me hwe so nti o ka asem no ana eto makoma so enti o hwe manum na wo be kofi am ka chen sene akuma misumu oska kakra wa asante achim bank sisi ya ma wo free de me nyam fan start adwuma enti ma me mfa ma na sa wo ba no enwo chinchi na me start adwuma na wo de ama me na o ka kire me say you enti ye be afie no ye kwoto na aba wie ye na ni Monday na me fa me buku kwa asante achim bank ko yi scan 10 million no ma me de send them 10 million is saying 1000
1,000 Ghana cedis. Tizika 10 million. Okay. And I'm the same day. Ntimi kwa me ka chen se minya ebi mfa nto so no so. Ma abra fa send me no motia de be kan me be so sika ne so dia yede. Etwa me ne man se be ya the customers for me ba o menya bia yede ato. Man ba cho e be se sa amre makuma em first kan man. Mentia say o dis kan man na di be enfie sen. 6 years in me de man 2020 ni. Eti wodi manu no na hwan na dance for ho say wodi e dance ni ukunu ya woni na jai bacha den no be dance ni me catch no ana onu aka say ni nua ba nso bo na mane ana o catch ni say menya bia didi na say me de be ma ne de a me mfa ma na me si ya menya bia didi enti me de be ma na o de asoso e de atwa ne nema ne say be ya onu so be nya customers for na me ya ba be fa ne ma ne de akoton ama no enti ukoyi sika ni free bank no a wodi hye ne nsem no why na na ewo ho ene de ma nya fa nche ne so ma me sending mobile money fi se no okuro it me de sending mobile money me yi na dwase wa station am discount sending no okay edi be sen na o sha se wo die na cafe atwa ma bedum fiense oh me fa say the be 3 years the bano and 90 ye na say me pese me start adwuma no na me start friend na no ya o si abranya abotre 1,000 Ghana cedis fie miensa 6 years ni me kasa wo start wo sha se wo die na kan fie miensa me pa chai na me started down kasa ne ba no 90 ye ni mu a na wo chinchine am ya metimu say metimi asa start me adwuma ento first kan ma me kan wo de ne ekina enne enti be ma no kwa be ye dey e be so mu so obetua ma me be ma no so ba hwe na ni ma o metua scan fa ma me kunu so kwa me friend no kwa onye de onfa me kuma nso me friend na onfa enti ni ma me ana me friend na no maka ache no si nya abotre sa na ma me dia tron sa be pimi sa mmiri unim ba bi ote me nim ba bi a ote ba we mame wo so ame no be ma wo ne na tena awo ba wonua ba unim ba bi a wote a cho da bi adentia se be ma ne fa wan fa man ko chia na busuafo be ma ne papa na me nim ba bi a wo mo very from man to you na he ja beto you me di ma me na chia obema you ba twa ha de no why so ne say yanko makuma ani de no oba me nchen ba bi a mete wo kote sana me to afiri won no ba eja ba na me nim ba bi otimi nim ba bi a oton ne niema e wa ade share market e wo krom ba ni fi ankasa de ni kwenya me nim ba bi a otie nim fi ba ma ne ma me nso wonim ne fie but wo de kana to ne nim e de na anya ne number makuma na ne de ma me nkomo be na oni ne di ye oh na me se me pese me ba na busua ho na be ma ne pese wo de be de e be ba be che abusuafo no eh sister auntie o pese wo ko be ma na abusuafo but be ma ne pese wo de be ko ti wa wo de ho be ko amfa ma nko amala me ba ti wo friend na ka yen se wo kan se chen me friend na me ne bobo nkomo kra che kra nzana me discuss am no kra ba betu na me hwe ekwan ya fa so a wo approach wa se ba no wonim no oh me je the number na me friend no na ma me de onim se boy ni obi a wo ba no onu so onim me da eti me je number na me friend na me se man ba cho me na oba papa ya ne me ya wo no na eti ma me no so ni me kasa kama me so ni kasa wo kan no kan se eti me ne kasa no se eh sa ma si ne na me se mpa cha na me se o se ka cha me se ya me mrafi ana me ka cha ne se me nim ni fie no se sa de ane ba no emfa me mla ne ba no so amfa ma anko da kopin so onya problem e wo adwuma ma odi tu free ase e ko prince a e ko ye adwuma onfa mai on ma biem enti se say no e de twa to a wo frɛ wakuma no a wan fa ye da ben August mu kra me friend August last year August me friend ana ye say December January class ma sa friend ni na wan fa enne kra me tia say no me friend me ba ne papa sa wan fa my friend for me school ni na boy na mfa e den na opese ye ma me pa che dem pese mo ye ma me say sisi ana kra no wanyina wo ko school sisi a me so me data ma so me favor eji ni sika enti me pe me sika na me de ma no no e dia start adwuma enya bi atua da ne kan akra na ide adem edo enti na me de ba se mo moa me se be ye odi me sika be ma na me aka sa de me fe na onfa me ko kra onfa me ko okay hwe adewe mu na asem kura opese oboni din kire adwuma kura wo ye fi se mame menim papa sare twane to so ma ye hwe fi se ye de enim se ye ne nakasa de producer ma mete ne se se ye ya na nka ye hwe ne mu se betimi anya no ne nakasa no ya frɛ na wamfa enti menimara
Tonkra no manko. Wakuma woni mbebe Me ba che kuma Easter course. Minim so ton bag, first bag, e wa Adishia market. Wakuma ma abra na me ne wo kase, mesrew. Adishia market Adishia market mpachan. Enti mesrew a me sika ne de time so mesrew me hia. Me nye 10 million nso. Magic system million e kire say ga me de adwuma anka afi bia anka me nya interest 10 million. Afi bia me nya 10 million, enti magic system million. Eno a na makan. Means so 10 million magic system million no na meje fiti wo bu mi kwase apa me flower o mfa me from ba fampo na ka bibi kire me e ka say bia bla me nya na say bibi say me ka bu mi say me ejimi fo me nya ejimi fo ebu na me bu pa na me respect ba o ma hu say bu am de ma nyina enya enti me stre magic system million Safini what is Safini ase e chese obetua obetua me na ba nkwa de na mo so mbeja me enti ka Safini na me hwe Safini Eric be line it tum na papa say friend me hwe e bia na befa na yet the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. And then almost day until my brofo na broni ni kan no pacho be tum na minti he broni na ka sabi well evangelist naima enkomoyi abeto dwano no naima nyame nhyira na menu abaya yi se mekasa na mantete so a wanhwe a ono ankasa no naima etum be etum ma me hwe me say Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again later. What they say? Sorry, Evangelist the person you called. Now the we are making crana man. Mama say for say. Mabena. Mabena. Yesudi. That you know na boss ami. Mabena me dey. Mabena. See edi oda. Yesudi. O ba bo sia. Mabena say na kuma na say so chese wajimi. Ampa wajimi. Na bena wajimi. Anso te na mega. Ande nti na ukasa. Migina niema mi yenuso. Okay. Wone be ma wo. What am I say? Be ma no frɛ no mfa. At the same time kasa akola no hwe no. According to your statement, me jebosi anam de bia akoye adwuma nam de bia hwe akola no. Na be ma no. Enti uni hwe ka. Tasa man se kura aso me na oba no we yo. Na just how do na mo hwe obi anane na wo. Aso kura ni mo. O man say. I tre. O man say. Miensa. You see? No, I can't do ni dada. Bachai. Tu no so mi enu papa ba ko. Enti jo na wa wo na jo na wa wo ne ma me kura ni mo. Eh, ena me no be wo. Afa ho ade. Na oni number bi. Na me nim say obe man statement I say abrante ni bu me kwase a. Enti mesra mumra na kwala no kura no. O hwe no ma me. So ni sika no de abobo sen. Na hima. Skanya kantinya kantia na bia na madi kura nya 8 million. Na wo de aduane 8 million. Ya na de keka wo mu ya analysis na me. Ana me jigo me so. Da bi wudi ufuo de ontumi ni 8 no. Ufuo de me untem. Oh okay. So we nam. Da pizza ne ho. Pizza ne chese tot. Yeah. Na hima. Okay. Na ojina so oji system million. Woni ne ko agreement say obebo ho ana. Me na nkosa. Na hima he. Ye nuama mesra wo mo. Ye sra ye nuama na nkasa. E fa moto do mu na e fa ya ejimi. E ma bebre to do mu na da ne jimi. Because na hima minimum ba ya bia ne papa bronya bre ne papa koto akoko aba. Wa ya akoko nkwa no asesa akoko ni tini ne nan ni nyina akoma ne mpana. Papa na tuwa ne mpana wo gode nam no. Okay. Papa na nkasa na dua ne no. Odo mani pa jimi. Say no nti ya na. Ene ma ne nkasa makuma no pese o kire me se majimi. Ene wajimi. Wajimi ba say oji 6000.
Nai ma me ka se me kire me tie me sra ne se o te yi ma bena be man no ne wo bibi ya da e ka ni sika ne de obeje ne mu makwala ne hwe de enye wo responsibility. Okay. Otima se me ka me kire ni bibi society wan fa akoda hwe ne bai wo se na kuma na me kire se so boni nkuru ne e wo baabi ana ebi obi advice na anka 10 million de ye ma se ne ze ye mpon kura no ga ne ye baginya sa baabi owo bia no ye de ye besu jagu na chechede ye pese onante na ye de jagu na chi obakonta otima se but bama no ne wa wakwala no how many years 5 years one wa akwala na ama abena me no be wo wo be akwala na ma me eba se de mani ada ho ona se ne sa obi de mani ada ho enu aji wa wo be na ya ka ho be mama yenko Ohemaa mama emma se de emma bi ajibi na ma bena me hwe se de wo fe eti hoi ka wo ba na wo tena se no ara ye kura ha ye nsema ye ka no ebu a wo kasa na me nya adwen foforo. Okay. Tinka wo tena se na wo do akuma na me kura ni me kuma ebe boy nso hwe akole ade na me mama ni mmere wo no ne de no boy ne de na asa me te ene ese na adwuma asai no odidi that be so maybe onam no so maybe onam just wo no bro onam ka ku onam bread no so onam ase ye hu ni pa mo bo wo ka se na adwuma asai the priest ho no wo no ba na ti wo we no wo no aka san so odidi etu ka se bo so no kwa na so bro 50 cedis kura akora no fa jere kantin fi o jine wo no wo so kwa wo ti wo kire wo sa wo kire wo nka time le o metra what you say enti ma wadwene mu na nya adwuma na mu nyadu me ka se nkola mienu no ko edi ka o papa mo hwe ne me o yo mo me ni nyina ye wa o ya de woni ne wo no abehwe no enti se wa mo wo so ma be ma na ehunu se hwa wo enti se wa ma be ma na fa no wadi ni aba so bu kwase me mama me ba o abnai me pese mbisa o this way straight bullet edi e pa na e ma wo ko yi usika de ma wo kuma no ana meka enso hye keke na no abre wo no enso ana asam na oka na ase eto ma kuma so oka den na me hwe papa na o ye ma me no se na me waji won mo na no enso hye ne ade bre me tunya ji be se wo de man o de be ba it's for 6 years o na what on ice kenke obesa no 55 emu duro pa so na kokoti obesa ne nkaka krasa benya 10 million ato bank wo se obi anu enso hia be mekwa enti medisika no be ma no na wa na wonya wadwe se obesa ye adwuma biem ya kan say ya oh na make ya kan say ya ho na ye ya ma nipa bitiri mu ahyase aye ni vise say no ebe kaka no ho kire wa ebe den se ubenya mo afiri obi ho ye keka ko no na uyo ba maka 2026 ye nya launch women empowerment wave no na udu hu be shem bi na your ba dia adwene we ese say ye adwuma wani ese say da ho Ohemaa akọ enya wade nko a o de ye me nwanwan se wunim se wonu ya be ma no akola no wonhwe no wo so agye ni sika transfer da bi mo ye mistake o na hima mistake nipa bebere wa abrabom a omunim de abrabom ya ginim de ye nim de na mo hunu ha no okay ade bada bi me ka se mi a kira a Christopher bebere wo problem no mo fi se ya nya no sa amanfo be ka se etiri mo de nye ba bia yina ne hu ahumobo because de ahumobo na edo obi edo ba bia ma uti mo nya de na fato asokọ tie obo so obi si de pena one pena na na ma ha ya ewi ase wo ewi ase ade na o je afiri me ho no eno ne ma hoto so me mfa ma o pa kodina Yesu anim ka che nsem tiri mo de ade na wo perfume mo me de ma wa meko critical condition ade na perfume mo no ebi kwa me de ma wa me ko problem bia mu nanso me de nsiane toto nsani a wonya ade obeji sika na ebe ba but we no utim se no wo kan se eye odwene papa ye na eno na me pesem che ni pase ya papa ya na mo dwene ne sa no sometimes mo de mistake to talk maybe about when I saw one to free sikafo ho asikafo sabe wonim nyansa wontumi nyanska obi a wonim nyansa bia no wo ska on cheska of sa hwa
so ba dia dia fi wa odi ka hwe o beginning na he makoye de adwuma be na he makora ne dressing kora ne me say me hunu no say no sitie e ka sakra te say enti o beti 100 million me hwa no from day one ontimi ntia onfa mawo otima say enti say da bia hu humobo 1 2 3 humobo me kam to say wiase ya unye yeda enkola akura no woyɛ wani mɔbɔ sɛ o mfa usika ma me ya me dia ma ɔsi hwɛ ne mɔbɔ me fa ma wo ya bibia na ahumɔbɔ sa ahumɔbɔ nti sabe mpaduasa be ma ebu kwasea ama ne nua ba nso yɛ de ebu kwasea at the same time nankasa wo san hwɛ akola hwɛ situation wo san fam na hema sɛ de adwuma na wo yɛ isami ko bo so say don't come me nti ka wo pesca now de wo de aton wise keke na na ka me de beto so say gina ya o bacha nti ska say now de ton so say gina last year na me kuta yi 15 na me de ton so say gina bacha ana me de ton ba ye bi school no ana me da ta mo so ai da sa aso ana me di bi akwa ko tua me fi owura me ka ba say de me nan start e di bonya we me nan start so say gina na ni abresen ko be gina 1000 nti wo ye de na akra no hwe no na wo ye de na otimi if you na de ne start ba me intimate anu na am 23 da bia 26 so say gina unya saying na de ton arebo they say boss me 2.5 adaka is me 24 and the body me 25 na ko see I 3 million we dey 30 nti me si unya saying na bebo e depend dey be my fan saying na wo pese wo sha ase committee me I at 4 a day yes he can say na wo dia chance that is the statement me say o be say me 2 billion na dey na me ya metimi akeka ni nyina abo e dey amana nti me too me discuss say me kwa ko fa sausage ni be bread aba be good fridge yes he can say why say obi a wo hia oh papa ya wa be food ya ba for go di hope you dey say wa hia no obi say e dey na wo hia o so say nyame ya dom na say nyame be hia no dey me ka be mo ana da bi ka be ma no o hia say na obetimi dia start me nso oh January ya and they just say and 12 and 12 though yankopon ya doma 16th 4 days time budget 1000 na fa ko share djuma na se wate but ma wani any wadwini yeti ya hwinu ntutu ani je free ya to ba no se ya be hu kakra ma hu vapor fall hwena no a wo betori mu on kasa but ya na emma ye mobo de ma kai mi ni da ho but mo gidi se 4 days time no Christo nti menya de amount na wo de aye adwuma get no dis can no ye adwuma be e so turn back so ade shemai it's what they say akos mami akosua a wo ye wo ba na wo yonko ba wo say papa bi a wo ye ma anu nti no da na sika de ma wo na wo turn back so ade shemai mesraw ade shemai fo mo turn back se muni mo bi ode akosua de yi akos na na minimi akos akuma akosua oh what to ade no sister bin chefre no ma kwia no so tonton de di twitwi ensre ba ho silver shine bachan den a Osoro Rebecca Samuel Mr. Benjamin Okran and birthday I can't Benjamin Okran who are not remind bebre woni no as we body di ankasa wo de obehu no ansa na meye meniema bi no acho yemfa no ento so emaye okukuseku ono na ye programs manager opanyini wo bo adwuma menye nyasem getwa enne eye ne birthday enti kwa master pejam yenko happy birthday to you hey see happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you may God bless you now may God bless you now may God bless you now may God bless you now
one two binti hip no. Me I'm told you. Me say hip no. Hip. Okay. Nhyira. Obrejuma day anemona we say Mr. Benjamin Okran. A happy birthday. Nyankopon wonhyira no na wonye no kese epa emame. Lady kakakre na yenko na afi. Obey ya abna de ma abna kuma akosu akos agene sika adwan. Abran. Jason wate ewiase sabi abrabo no sa na tie eye de ye kuku hwiase nti fa ne se wa kuku hwiase na abai odi odo achi na wode ahumobro ene fa ne se odo na oda na di kire wakuma ono so fa ne se once a oni ni nua be ma ene te de mami hwe na kuma bi kura sika megia mentwia kura enko ba bia adna bia onim sa oni ni nua no kura mo ntamu ba betete nti se ne we no pese owu kwase abate nyame adom wanya kamafo bibia eto betwa nti people ni woni so Ohemaa free ese aba se ode yino bebre na aba ranze mu ha e dosu emunya hasa ono na hu ne sa ice won ho nti se de wasi aka ode ose be yo ti people woni so ate sa won sa nka akosia osasa na ase akosia won sa nka no kra nyame amawo ebi asemuti ode de ohia so bobo mpa pase rade emma wonti mi start afi we fufuro na won people aniwa right fine okay so the business woman for any business woman for be there man for e man for we dey why na dey say oba no omre yes or fan say omre 1,000 Ghana cedis and say say o si ho ma o fi say bia o dey ton ice cake na me no ya adwene ese se osi hu emma what you say and there what dey nyam so no dey e betria tika wakoma so ye mwate but next time be wise ma wani na ho what you say awo me ne be ma na te na me kwa na wona de me ne fa nkosi ni nyina na nkosi hwe but what you say I want the bedew but adew na wosuni o ho na obibia wo de ahye won nantem ha sei na the blanket kakaka ne bi wo di kan bi chichi wuti se be ya wo hwehwe no ai dey faso so bi se no ayede adana hwe ye tu mafu adana hwe nipa no ade no ebasa obeti akọ Captain Planet Rosalinda nim ne obeti ahwe say movies ni nyina ebedi da kama amwada best thing na say be Psalms kan 1 to 100 no o kan erade ne medimafo ona me kamafo ni ade na wo de chiche me kan nyina me kama ma ni nyina pamachewo me pamachewo sadia beya because say enkoda wonum atiate se wo kwa ho eton wade akoda bi be free school beba se wankoton de ne ma meton no bi a wontimi ni di ha dream all in the name of ni be na me hia be mo na me nkwa na me dan na kakai bi kwa ba be che me enom ne ade empa chew wonko a wo da wu da oboa wu I love you, what say? It is so. And maybe dear, how we me tie na mabo na kwansha meche no. Ne sounds am de ba ma kwa rub. Facebook comments hold on me kan kakra bi na fe. Yakoye nim Juliana Sam was say hi. Mam what in there was say oh, mo amoti chef munya mo depressed man kuma na support to akosia say wa mo nyina menopause oh no him all the time ya so the ministry was menopause constant scroll was say akosia say wa wonim pass no de broni wo ho enti papa shi na hye na chi eno ene sa oye bad influencer efutu bone ena wode man no na nakwaku bobe na bebi sa eye mame ayi se na de ekra ne house many reports for kwa ehwe wo mu ende emfa ho kwaku kinsolo wasi we team shegelege all the way yan ware unya bia no meeting for the watcher but men kind coffee tray was say akusua se wade se Ghana man nyina ye japade no as I say ye kwani kokosua no eno no
Mavis Adepa was in no creno momenka na assembia emfa nasem enko enono okay mamenken kan kaka Michael Donkon so say or shey Kofi Otre was say me metisef mame akuja say wa okobo jancha o Nigeria san wo ba Germany tin lumba wonim ni nyina tin oja no okofo odobroni no wono so ne de eno Regina ama wasiye mafemu nyina edodo epa obaya osiye obeya wati ni so yi awie emu oya epa Pisolo Judas wase there were Jews can wash da opese kwasia na obu obaya mama Don wo London wase wo hweye den sanso na Pisolo Judas wase there mekai wo some got to say yesum nyame wote ase yesum nyame oyowa weni faso say unkwa sorry nti yanko yesum nyame oyowa weni anything a piece of say mark 1,000 there our firm 500 what the bema mena media man what say na chese nyankopon waye ade enyina okay mamenko YouTube na men kan bem you know be eso so na fe yanko yanim emfa free honum Magacho say we comment say sa na ye kono eti wo hwe no sa kwa tro bibi fi say ebre no so e beken kan ni nyina na fe ye de amount enche bia no ye bekọ ni atwasi ye betwa U10 bi e wo ba bia basisia na fe ya ba betwa enkomo no so YouTube comment na ati afa so han okay kwadwodua wo say Ohemaa holidays na wo ko ye no wa ba de akwaba meje so Samuel Robson wase mami eni so wako ba bia no ni media house bia kwakasa say de waye kom na wanye kom sa interview bia wu hia vidas wase moboa wo moto nkrase Ghana fo mehia wo mu wo mo sheda pa to nkranti enye se Ghana fo na wo do na wo kohia no bia dabi wo mo sheda announcement no ne ade Kate wasi Ohemaa akwaba ya feel pa me so ma fe mu nyina edodo sanso na cute nso ma me akwaba abusia baby ayadri no ye ntwa ye ho na ye nyenkato kakra na ye koba doctor ebeba na fe ye di okay sani sadia ye se doctor aba ne sa okay ene mame entwa so mame entwa ye comments no ekan no so yabako doctor enche bia na yene no akwa enkomo na momo no mehwe ene adofo bi no a wonu mu abie mu nya asem ketwa mama Gloria or South Africa wo buokrom wa bie mu den so na mecha enso ewo akoko space wa bie mu den ya enya asem ketwa na mo amutie nyina no nyankopon wo nhira mu Dr. Dawood ena wo ba me pacho 3 Dawood 360 capsules na wodi twi no me pacho na wo memene wutwi no na wo memene edupa ena eton ne ho eno nti Dawood Hospital yabeko ho ne adi sa enkomo no SCA doc memo akwaba okay all right doc ma home kakra na yentwa home SCA na ekoba ebedi enkomo awusia Ohemaa mba wa mama hwe my package ade ampese me package Diane amna bibi amekose the devil is a liar pa yankwe I will see mama me wa ko ebiem na me nchia o ensanka wo se obreju me de na wasogu so awutie no aha aye nsure 104.5 sabre ye bedi dwa me beton wa de so physical money and put me do rap just for me send ya my in a minute in Sabakandia and then one half friend. Yeah, Ebushanfo, we didn't an akuma patchlewa 1. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Our A1 into piano do tap send. That all says you can find tap.
yɛbɔ ho de wɔkyerɛ amansan yɛbɔ ho de wɔkyerɛ Ghana for say yɛwɔ akwantu ne yɛde sika kɔfie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap ɛdɛmu fiwa tap send in this street the tap de no ana ɛkɔ tap de ɛnoa na yɛ nyinaa ɛyi Piao. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. Festive season, turn up the excitement with Orange December in Takrade, Kanketi Bonva stores in partnership with the Multimedia Group and Jaguar Creative Studios. Thinking of the best ultimate stress-free fun-filled Christmas shouldn't be a worry at all because Bonva stores have got you covered. From transportation, guided tours, accommodation, food, pure entertainment and so much more in our Orange December experience. The date is from Wednesday, December 24th to Sunday, December 28th, 2025. It's time to pack up to savor the beautiful Takrade Bliss and unforgettable carnival. The Orange December package includes a round trip from Kumasi, Accra to Takrade in safe, comfortable buses, 3-night luxurious accommodation, carnival access fees and guided group participation, full day of fun activities at Busia Beach, Orange December welcome kit, and so much more. This amazing package is available for corporate institutions, individuals, clubs, couples, families, and so you don't need to miss out. For our friends in the diaspora who would love an extended Orange December experience, a special 7 to 14 days package with loaded benefits across Ghana awaits you. Visit bonvastores.com or the official Orange December booking site, orangedec.bonvastores.com. Reserve your slot today by calling 053-109-0068 or WhatsApp us on 053-108-5235. Locate Bonva Stores behind the Odotoglu Rob Bank near the Victory Baptist Church, Ehija Tech Junction. Follow Bonva Stores on all social media platforms. Orange December, your best Christmas experience. Bonva Stores, the joy of tourism. It is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The framing master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. Eduma Yen Hana is Spreaker, Airbody West, is Spreaker. Inside learning, kama. Okabi Ruhani Spreaker, kama pa, Yeguma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man who large salary ho saf market. Ona na me adwuma no. Nyame aduma ho de na ye bo won taabo na na ye de adwuma no. Ya nyame aduma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. Na what ye nya machine be a friend moving. Ye di bi so ba hanti. Nyame aduma treshim e wapem so ya. Ye aduma no ha o de cars mako 100 ba. When your baby is, you get kama power. Me we school no, na me school and kameko. But that I'm not fee a more thing.
Tinyame na madom so ma me wofa kopi amoname ana omde beto adwuma mu am besu adwuma no besu adwuma no so wie no wanye maburo obeto afidie ma be shop no yede ede maame ti adwuma na mekura mu a wasaf market ne nyame adoma eti ma ba be adwuma no kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom bismenya ba bia ko bom pa ye maame me start adwuma no me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma ti me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana ti me ko yesi yo machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko ana ne twafela no ba na de nyame adom yo machine edi twafela yo machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what ma sound the car nti bibia dry not ma aja ko shewo vini mo aye challenges you women say on say adie bia obe hase bia no fa nizi the premier na KTI nko ana na oven asa 1999 seconds esubi bi wadum asa na nipa mako bi si bi enti na emani die kese se be se mpa bru chire kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try be se 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nimdie no obi kwa ma me a ene metime nya machine a me akasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe na akasa no ye machine se use no kwamia no the whole machine bi e no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we am na usua ya ye kama be you ka be pie no because e di flabroche na yere I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no paint papa ho the first class and the second class into which chire ni mu other ones na aka na de make to say ne de minti menye enti me chire ma hu say car we paint see ni bit my de aye enti me work machine no kura na me feel say be hard na me test right there am say be adwuma quality na kwa enti ma ba because your car sin bo paint here can entman che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo open tika 1 year pepepe na ka na yebasa e fa be boy na ka yebla for no so na masa ni ma won na yede etime ba but dem ka shenya me enum na so yadwuma ye na ha no yadwuma ona de ka no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se ka no 2 weeks ya 2 weeks no wo be ba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks e bi kwa na bia 1 week na na ye na so se ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bia ma na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fa ye de e bre enye spray no yebeje na afei so yaba mo so mo nche wo monten so ne yabetie mo so mo adwe nche wo nkomo ahodo a yedie no eho doctor atena say yeto mu adom tv ano mede eye doctor everywhere mo na afei yekọ yenim emo mame enko eye lady ma enko mo mienu efri die di kai di ye no ene ma abna enko ma woni yedi mpacho kakaka na adom tv ba ya na yekọ ai mame das ye mame akusia sewa enkoma yedi kan di ye no ene na me ka se ewiase mu no wo abotra ewie ma nkunindie ense bebre kan wo Facebook say as we are supporting her but entisa ye de wa ha say ye kan ye yeso yadwen e kire ye nti de ye hu mi say media na me ka se e ba se onu fu mu baye enu amoye yie no na se de Ghana mu ache menu ya
ebi wa fenu ebi wa ha ya ba ne santo bi ede yene kese na beba beto oman mu sanse nyina ye doda de number enti ye hwe se nka nyoma nyina betina toye enti ma mi de mi nsa ba wa bai of course eye de aniku na ewu enti se nye bibia mpo na oba ya eye de ya once ye sie niku woni ba bi oda na wo so obehwe baby I didn't come at all. Okay. And it's only one because any biano said the Omuki cancer or Nini Jai or the whatever. Yeah, the new one, but say about say a sampa, a trase, or better be I didn't come a cotton because on in a woman. Yeah, until Bawabano, Minimi say, or ban and Toka, and now Basso no be a baby trip to mammy tree, and a bisuka say a beer inheritance to be near dear. Yes, of course, because Mimi say, media their story, baby, I mean, because or neither the lumber, ebobra. San say, we come crown, no crown as so, no, a brow too kind, a woman to be beer or ye beer, now or a part of it. Enti anye bia ne manosunti etwaso oba manoso behwe entoto ya abusuane odobroni or whatever omoso etoto ye na omoso hu ba bia ogina eno nti megidi se no ade se de ka na omo edo no enepu eko taa na chi aha nti enye bibia enwanwa ebi nsida nti ade odowo ena odokodi odowo nti okay so what's evangelist yonkona omumai naima ewi asem ade nyina no asem bi wo ho a yese asem si a ana ye pen achi pomasibre de si ni nyina o hwe sinalo na o hwe de sinalo ye we 2026 mo oh yeah I know asa wo na no obi twa o picture say onyen e fi si e break here no ko Germany yeah na then now this sinalo asan oh, sir, maybe a Ghana. Okay, send me pronunciation, yeah, Ghana word. Okay. Yeah. Young quay. I won't say, oh, share a footness of freedom. Okay. Unity. Yeah. And my dear fair. But be a soon jenny on Yamatan Pahoda. Now, dear, see this year, Masun Jebano. Yen Yadu Crunty, 1,000 years near to me, fancy ho. Inti a suji dear and a courier dear. Yenina yantia se eba bibia mu ewie peye na esan ya ade so ma no ye fe unity ya ade ma no ye fe asundwe ya ade ma no ye fe eye ma fe menko eye Dr. Dawood ho na me ma na kwaba na me misan se bro nyanya ena se de wasi afane ho no menim ba bi okode na so em se hey an over doc mini aba one form to say oh trade am ponya kropa da room me ho ye ma fe ododo me so ma fe too much akwa banso yeah eja me te say eja utia na chikaka okay say eja bronya e de in Ghana na say na mkwanje ya yanko be akwa ena me be na nka ma share me smoke kun ze me de smoke na me tash na obi friends na unu aba fa wa fan ho de na family. I don't know. And I care additional market. You know the tie. I hear me condemn. Say tie some one. But time. Maybe I know I'm okay, Pacho Yankodo. Yo, me never me that. Me minchia a refoni na Dawood Heba Hospital. They say they come here say onama na we ni age. O ye adwuma ye ni yie. Mpanisa de pa neton ho. And then Dawood Heba Hospital, baby, a befe bia no na dance ya, baby, a beco bia na dance ye, ye drew never could jaman so I want to aid him dance ye. And then opening be free drasso, Zantiachim drasso. Or say, what that demo, Bosumi and Senny, ya na ultimate nanticra. Okay. Nani how a short ne toase, a fat necessity, ne chica seno, sa be kind of quachi. Yes, I ultimate and tenenimu. Nto da fa kosa o yen kakra betena fie nanimu a obra na wasan akọ fie nanim no akoda na obi ka kire no say aduro bi wo ho a ye friend Dawood 360 capsules ene Dawood ointment ebeje no wa yisu bi na age no ti onko tobi enso nhwe no so wa ye nura be bi adu ne de ono wa pa ba o na nipa ne say so onye ndi a ono abekọ akoto aduro ne bi abeche no Toko no to Dawood 360 capsules back. No to Dawood ointment back. Okay. Now me dey need to miss. Wow. I say doctor, me issue a drone capsules no back we me dey ointment no so back twi no. So adaka back. Yes, back.
wasɔre ɛnante etimi ɛkɔba otimi kɔba nti ɔfrɛ me aka kyerɛ me sɛ adekura a yɛde yɛ aduro no yɛnhwɛ yie na yɛansesa no na yɛnkɔ so ɛnyɛ no papa sɛ yie a ɔnsɛ sɛ woyɛ aduro na obi frɛ wo obi na kyerɛ me sɛ waduro no yie na ɛbɛboa me ntimi nkɔtɔ bia ɛno kyerɛ sɛ aduro no ha danseɛ no ɛso paa ɛno ma wohu sɛ deɛ woyɛ no nso woyɛ ade papa wo hɔ a na obi aba wadi kan bɛtɔ baako next time ɔsan bɛtɔ bio no ɔsɛ bia ma me 10 obi tumi kyerɛ da yi ne sika na ɔtɔ Dawood ointment ne Dawood 360 capsules no ɔkyekyɛ ma nkrɔfo especially anuanom a ɔnom abusua no bi wɔ amanane no ɔkɔsɛne biribiara amana na watɔ Dawood ointment na watɔ Dawood 360 capsules na ɔde aka ho sɛ awɔyɛ abɛyi gyina yi so na aduro wei na wosu aba paa nti ɛba no saa sɛ obi ɛwɔ bi a kotodwe yadeɛ ebi a naapɔ so yɛ sɛ sasaborɔ anaasɛ ahotutu a deɛ nipa no bɛyɛ ne sɛ ɔbɛfa Dawood 360 capsules no anɔpa a wanya ne breakfast awie no anwummere owie a na wasan ayɛ den afa capsules no saa berɛ no anɔpa no ɔde ointment no bɛtwi ne ho nyinaa anwummere na wasan de atwi nti ɔsɛ twi na memene ɔtwi no na ɔmemene me nuaba obi wɔ ha ne sisiyɛ ne ya paa wo osisiyɛ ɔya na wɔsan de wo ɛya wo awɔ no ankasa koraa de wo na wonyare no te sɛ na osisiyɛ ɔya enti sɛ kɔba no saa nipa deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔde Dawood 360 capsules no ɔmene a na ɔde ointment no atwi wanhwɛ koraa ɔnyusu maako nwie na wɔnya na yaresa ɛsɛ adupa ɛna tɔn no na aduro yɛ kura me Dawood ointment ne capsules no pharmacy bi a wɔ Ghana bia ɔde ɔkɔ also pɛ Dawood ointment ɛne ne capsules yɛa na bebree ne yɛ ne sɛ bi a ɔkɔfa bɛyɛ sɛ 10 bi na ɛsa na nkurɔfoɔ hu aduro no na ɔmo ba bɛpɛ bi na sɛ bi nni hɔ a ɔsɛ Dawood nasa na mmom ne nua bi wɔ ha ɛte sɛ no a Dawood ɔmo yɛ anuanfoɔ mmienu pɛ Dawood 360 capsules ɛna Dawood ointment nti sɛ wokɔ na sɛ nyɛ sɛ aduro mmienu wei na nipa no de bɛma wo na ɔka kyerɛ sɛ ne nua bi wɔ baabi na ɛte sɛ wei a ɛni sɛ so ɛna ɔni nua biara so ɛno nko ana nam yes my numbers yɛ 0244 88 64 37 ɔsɛ mpanin bi wɔ baabi sɛ yɛankoto a yɛnda maame bi frɛ me ɔfrɛ me no deɛ wɔsi ka n'akosɛm na megyina phone no so din na merɛ ho ɔsɛ doctor mekɔ dan mu na mekɔ akɔda a sɛ yɛsɛ yɛankoto a yɛnda nti megyina me mpa no ho a na mato me ho ato mpa no so sɛ wode ɔto ne ho ato po mu no yes ɔsɛ ne sisi ɛtutu no so a ɔntimi nkoa ne mu nti ɔno ade ada fam a ɔntimi mfa na ayɛ no saa for bɛyɛ 5 years nti ɔno mekasa no na meka kyerɛ no sɛ ɔntɔ Dawood 360 capsules ɛne Dawood ointment obisa me questions 3 times ɔsɛ wogye di sɛ ɛbɛyɛ yie ɛnam sɛ nyame ne yaresafo wogye di sɛ ɛbɛyɛ yie saa 3 times nti ɔsɛ ɔkɔtɔ capsules no mmienu ɛna ɔtɔ ointment no mmienu ɛnora dua yi a ɔfrɛ me anopa ɔfrɛ me na ɔsɛ doctor afei na mahu sɛ ampa meyadeɛ no wɔ aduro mmienu na ɔtɔɔyɛ no ɛnsan afei na wayi so maako but ɔtumi koto ɔsɛ na odware a ɔntumi ntwitwi ne nan ase enti ne baa na ɛtwitwi ne nan ase ma no but ɛnna ɔtumi koto ɛtwitwi ne nan ase ɔkɔda a ɔkoto ɔntɔ ne ho bio nti sɛ obi yɛ aduro na aduro no ho adanseɛ ba sɛ yi a wankasa a ɔyɛ aduro no koraa wonama na w'ani agye nti sɛ obi nso wɔ sisi yare a ɛmu ɔden paa na ɔno nso to ne ho to mpa so ansa na wada a ɛsɛ yɛ ankoto a yɛnna wopɛ sɛ wokoto na woda a wobɛtɔ Dawood 360 capsules na watɔ Dawood ointment no aka ho obi wɔ ha na obisa sɛ na aduro no sɛ mantɔ mmienu no nyinaa ɛnyɛ adwuma anaa wei na di kan baayɛ wei yɛ for external use ɛna capsules no yɛ internal use kwentini no mu adwuma ɛyɛ ntini no mu adwuma na deɛ ɛwɔ mu no sɛ wotɔ ointment no nko ara na sɛ wo ho bɛtɔ na awɔtwe mmienu a wode capsules no bɛka ho a na awɔtwe na wo ho atɔ yes nti wotwi no na wo memene wotwi no na wo memene obi deɛ nso yɛ ne kotodwe no ɔn sɛ woyi sisie no a kotodwe no ɛtɔ so na obi wɔ hɔ a yɛwoo no sɛbesɛbe na ɔnyɛ ananta but ɔnyina adu 50 years ɛkɔ na afei na ne nana start sɛ ɛkyea nti sɛ ɔwɔ saa tebea no mu a ɔno nso de Dawood ointment yi ɔde bɛtwi kotodwe no anɔpa ɛne anwummere na wamene 360 capsules no obi tia fam a na ne kotodwe no mu wɔ no sɛ paneɛ nti obi wɔ a ɔnam koraa na kotodwe no asɛ deɛ cap na ɛwɔ so no apaapae nti ɛyɛ kokorɔ ɔte noise wom ɔde Dawood ointment yi ɛsra so a
no amene 360 capsules no inshallah me fa me sense me bo ne mum nyame na medroi so ayen sentreni ama ho adansidi na boro so obi odu anwumre a okokete so a ontimi nda ne honam nyina ya ne ya me se meti hoyi se ya so daye na sonsono di machi obi se wa so daye achechede ekuratuo de pam no okay ba mesa daye no menso bi obi so daye na nantwie ni ti wo basa na nantwie ni ti na oba say what did adua akra ba wo hu se dua ba ba ne se oba but me meso daye a na me kura se kan na me gina adua ho wa adua because eno na nyame e de acheme okay nti se obi e hwe e na wie yi ni how bi owo say yaw pace pa de aduro ni Dawood 360 capsules ni Dawood ointment o se twi na memene twi na memene nipa ni twi no na o mene o twi no na o mene bia ye ton aduro bia wo man mu ukwa so pe Dawood ointment in the capsules okay the numbers no is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 37 Kumase Tafo New Road PFA Pharmacy okay and oko na pebe 2000 cartons kra na benyama oko kolena ka onso adudu bi a ope bia anso benya sa na oko Dani Farmer and ase Dani Herbal onso dudu bi a ope bia no obenya bi Ozone's Chemist Dawood ointment Dawood 360 capsules dudu bi a obenya obo ase for nko Smart Herbal sunya nko Mosaic Green Light and a Cap Herbal Watermala PK Gombila wa for mo hwe enko Broni Pharmacy ana Wana Pharmacy Alaji 1000 Rasmax anase oga kwata boku anase boga nso ko Ensware Pharmacy nso a onso Dawood ointment in the capsules do supono ebi wo takrade fonko AA Mensa Sir Charles Nimdie Crash the Answer obia ukwa obenya bi ato sanso na wo Cape Coast so akọ Pena Herbal anase Boachi ansa ho so a Dawood ointment in the capsules ebi wo won kran so a nkran no de Okanshi drug lane Halus Herbal okay Tinatet Okanshi baby a etu aduro bi anso ebi wo Ashama Ekus Pharmacy e wa Ashama sanso na Ashama ho so a Zenu downtown ho nso ko Humble Mother Pharmacy so a Dawood ointment ene ne capsules ebi wo omo Madina ene ne mpatamu nso enko Kens Walk Herbal okay e wo direct opposite in Kulenu e wo Madina market direct opposite in Kulenu Kens Walk Herbal wo so a Kofurudi anso a Gapson Pharmacy ohinena na also ebi wo ho nkoko ye Azik Pharmacy ena Owusko bi Ghana baby e ton aduro bia baby ama bone de ma mu bia no voter region say ukoho abetisam ho ebi wo ho Tinatet Herbal ebi wo ho enti number no ofa baby a wo bia no ye be kire baby a obenya bia 0244 88 64 37 Dawood Herbal Hospital Dr. Dawood ena oda no say inshallah nyame ene yaresafo adupa no 360 Dawood capsules ena Dawood ointment pebi neto na emwa ma memra wo nchen wa bonten wona mimisa wadwe nkyere ewo nkomo yi ho meba ho ate se won kan hwe wakaza wakaza na ongaza aha until me ba ahoma no so if I show 03220 83581 8283 03220 83581 8283 WhatsApp number no 0549 801751 0549 801751 we don't know your WhatsApp just obetimi afresh CAE obetimi the WhatsApp recording no ede aba mame enko amemfa nia wodi kan hello Good afternoon. Good afternoon, Madam Wodi baby afrefi Ojabam kro mi fresh Ojabam kro yo kojo yanko Mama Ellen Good White ni chanfa o impatoni bibi bio case na tosi mienu no ni mfa blem ni mami na bana na se mami no enti ameka sa ya kwa ya wakasa bi se so bi o papa se bi onu ahaw se san pa sa
obey kwa papa na etin go bi sensika na wa mo na timodi na oda man no anu ne boy na onu fa ye na na ono jiska on na anya ade don't know that ko jiska na ko do say yo kan ba ya some things that I will do hono do jiska na anya ade don't know that be okay Kafo Bacho hello Hello, Ohemaa B. Ebony. Ohemaa B. Ebony. Ohemaa B, you're more cover. Yeah, Joe. Yamɛ dawuro maa mɛ ne fun ɛsɛ ti ko kɔkɔ ba fo nyinaa ho yɛ. Yamɛ sɛ ɔdɔ kɔɛ na ɔdɔ aba na lady gold nso hwɛ akyire kama ɛde ma nti lady gold yɛ bo aba so paa. Na maame kyɛ kiyɛ bi gas school nkuma de so ambara kɛse ma police station etu maame kyia no. Papa she kase ombe that room by uni ma ombe sai omso be yo mode ya enye me nwanwa sanse papa she na kata na ni ma hu ye no ni ma me she fridge mi so no oye ya wada enti ono de me ade we enye me nwa se ombe tu ho na ma se ombe ta ko ye dai ombe ta ko ye yi sanse embele fo ze de wa bi da wa yo kra no o ka so wa yo kra ka so oba yu da wura ye nyina tinyi so de te no ye bie mu a wo beba me be dai and as I say, Adia, wow, you say that room I see now. Ya na ya want ya be be and then we ya make ko dey. And you will marry no. Na me na kasa no am one say na me belong with that no with that o ma be na santima so kwa ngan. Ya be na ya say kutu. Agro nko fo bi no so. Yeah, you can be a jabby. From hello. Me mame Ohemaa Benewaa pa original Nigeria contractor papa. Asubien kan mama bigi. Ani lady go the evangelist be upstairs be bram. En kan so be obia. You want for wife papa bro nya die wadi. Wadi papa. Enya better. Oh, bibia be fine. Go for wadi. Contractor I dey mini coach my BP motakra dey show Facebook na ho so afa papa tina bibia me sika maduma wura onto no abega phone na aketi onko Ohemaa Benewaa mo ya duma o ya duma papa me monitor of a quarter na champ for breakfast oh me kwa say the father be the evangelist dika em ze me nia ba no bezu oye bibi me so kumafo na ni nim ema no se mo ko ware bema ne bema tie de bi na ho se dry line se de to obi a mo fa no bi sie kakra because o hen kwa anwa ene bema ene se do fu na on fai kuma so ani be do ti no akoju sika na yeni de mbeti ni ai se de tie bia no ma Benewaa amune mo su konkosi fom na munyi sika mana me ba jo ya papa dumba ni pani abai aye ni aba ni fu na se ya wie ko sa so na mi ni aki obi ni ofa kwata ni champo ba fi me ko e de wate da se okay right mommy for hello Ohemaa B. Kafu papa bi wudi baby afrofi. Good afternoon. Good afternoon. Akwaba. Me di di tina mkasa eja. Yo, tina yenko. Aye ni die. Enka ya dada die. Nanso oba ndi okase oye ni kune yi a obi ansi ni ho kwan yo na emom na me na nya ade. Enti me da se. Okay, yeah that's in what drink tray. Hello. 3220835818283. WhatsApp no 0549801751. Hello. Me wo fazi. Avei. Me wo fazi. Avei. Avijebo. Ame komete hello. Na wo ya dia. Yo, wafana we. Oh, adu no pa ba mo ya papa wade. Magaji ko jan jira se wo guna ponjibia. What you know, what is me papa Jabako police station? Would be been on the very one other than what you are. What you my wife? Mamma, I'm more for a question. Dalia, who put it public memory at Antachi. And Bacho, Dawson Bright, Amsterdam. Also, what you can, one name is about Mommy Bridge of Hawaii. Now, more again. Obey your best. Yes, Sonia. And 31st night, you come up, yeah, no, you see,
Mammy, I was also back. I was so what you will be taking. So, Breno. Ah, I dear cry. Okay. For hello. Oh, me, my hair. Yeah, Joe, Fakata. Oh, me, my son was Santaman from Kufia, say no taquage. Oh, me, my man, what big job for you now when you're Juma. Juma, dear, dear, so you papa. Kafra. Absi ano me ensa no akakakra bi na abo. How bi a wo wonim se obra 2026. Say ya na ye no mepa chew. Said ye wu no see ye no sa bibi e fa wade ho na esi wo man Ghana mu ne eka bi ye no nko ade ye ba beka bi etia ema no enhaw saa so na bibi etete wo betimi agya okwan mu akwa asamado no ofra ye ne a ye ba so mu na fe obi ho na nya bibi a na eha no obi wo hia awre chichire nsem bi opese oti bibi e be hye ne nkran number betimi afre na ye production line we pacho we ni how be a memfre. Number is 0534 168209 0534 186 pacho 186209. No me nsabona we hu ye wadum TV and not just say yakramo eno no nyankopon wo nhira mesra wo wadum TV ya abo wadamfo bia ma ne se echina donko bo a ono so mfa ne TV ne nto yan connect ye ho na yan build an empire na emwa ema ya brabo a ye bebo yi ye nyina ye nsua de emfidwumadie yi mu midin ade Ohemaa Benewaa from Ohemaa B na menchewo ade yadamo se ne madaje ya modene yatsena mo hu ye ya yakramo ye to so kakra e wo ha ansa na ya sorry so kra mame enko ahoma no so ebiem. Hello kafra mpacho monhwe ahoma no mame. Hello edo futin baby afrefi pacho mante won kan ye. Hello pacho wudin baby afrefi my young question. Hello yeah, hello Aja Bright Ohemaa B now up to say iso adum ye ho ye pa na so ho te say nyankopon adum ye ho ye pa beg mama se ben kan cho se bronya na twam kra wo ka say bronya de ye be say ne bakura ho say me kasa bihunum kakra me obetime nkan pa oh yate ana won so akwa abanso wota yin de chief ompa o oh sir me that say okay yo me chia me mama big mama ne sofo ne lady good white nyina okay Ohemaa em say ya na Ghana for no duru me bi a mo Ghana ho na nsem bi ho so koso abrochire ha Ohemaa he abrochire ha no Ohemaa wo ba bie no ho Ghana ana wo Africa wo ba be wo ha na wo no okunu no be ma no so okotena Ghana oda dwuma bi o so okoya oba no be ka so obegya ne man ho ana so be sisa ne man de be ma na chia ba betena Ohemaa so ye nyina fi ye wo ye Ghana ne ba abrochire ha so we compare Ghana and abrochire ha difference in because mean to infanto so kra so what is how man fi Ghana ha no mo de abetena Ghana just say wo man feature na we de wo sell thought ya see enti o mo ka say o say na wo ba no maami sewa oba maami sewa ni lumba ho na gya no yonko ho okotena ba bi enya ha no mienu nyina ate na lumba no sisa no ma no ko Ghana enso oba Ghana no maami ne ma ho unse ebia no say de na asofo kan unse ya sapon yire oba bontene wo program ba ko se me bodi no ke de Ghana for de ya maami no na he ba bia lumba nyami pagya lumba ko duru ye na se maami ba bontene fu se de na nka Ghana for beka ana nyame apagya no opeso obre na se na wo yesi wan kasa kura no so hwe wo se ni munyama na nka se lumba hye maami na wan hye no eno na nyankopon ahye maami na nyimunyam no ti ade a maami si yo wonkan ni kuma se abontin so Ghana pa no ye nana otufo nana won kwaso wono ne otukwa na okoba de oba nipa dom se kusia no Ohemaa nti ya na Ghana fo mo kan mo nsem na ayo mo hwe ni yie so ti ase go abrochira ha no maami no wabre pa Ohemaa nti nyame nka mo ho pa wai yo ye da se pa maami ka jense me so obetime nka wai oh wate won kan me so mete won kan na tese no ano
Mati. Okay. Right, mama fa baby enu mi ensa bi so. Hello. Kafra bacho monhwe emma me fa me enu bi nka ho na yenko se ye doctor ebeba dia na owura mu an ne santentem. Hello. Me no fu din baby afrefi. Mike ni o man kan so. Yo ba Mike pacho yenko. Ohemaa me kakra metima ka wo me ma me akusia se wade no se. No kwase mpa ne se busua na fa nunu mi yenu nyina na amoa. Oba na busua ne be me na busua ne nyina o ma amoa. Because se die ne kosu nyina na o mu nyina ya we. Na bebe idru bebi na se ye kokko to se ye kokko pentiri mu a. Aya na ye court ne betro mu se o mu ntire asem mu ye ma because ye nware ma mi yenu mum. We dan ya pani wo ho ansa na ketwa aba. Na die ne su ewu ye nti se na nsem si ko ye ankoyi nti idru bebe a yem fama na kurenya adwuma se ne be ya ibi hu se we ne di kan na we ne to su mi ru jae ye nso an ko mamu ye hu se wo jae ko asem se ne si ba ye nti asia ambe me da shi bi. Okay, Mr. Bedase, men question jamfa we entwa to hello. This year. OP. Kwaba. Yeah, ja come ba ho na me we da na mu ana me jae. My lady wa boduma pa. Ai. Ya misram. Nen. Na eyi ne de hey, semu po. Timliga husband ye be ye de. Hwe, obiti ba bi bele mi so onye betre ma obiti ba bi on. Kasim ma me kusu ase wa papa bi. Ekobo jantra. Hwe, ye ya no ya chen wo mu. Buti bebe wani mfuturo so ekunta aso kwan. Siyo ka kire ma afie ni bla be no mu di agora ntwemo mo. Timliga wife. Chef me fa nsu nyame. Oba boa be ma sei ama wanye ni manyuma gidin sei. Oni se mu etie na wa meka na bo ntinti no. Kese ma me no enyini papa. Na ma me we sei. Asante manyami siramo. Kwan ya Sunday no. Ma me bedru kuma se mu nso na na efekeke. Maybe efe nsu nyansa. Nsu ni free ade ma me ya ibi. Na ye me ma nso no se ma boy duru ba bi e ho. Mo me be don se yes, nipa na aboaye. Me ma ni bi ebunia dodo. Nka na koro nkyere nipa ni bi. Na omudi atem no omuntwe Omwatwe we team legal husband big mama say catch him Echina meka chena mo nsurate echina meka chena pato 1 minute ene yempese yebekọ wabra yamfa bibia mfiri ase yanko nkomo ayedi adisuade ayedi free mako pato 1 minute is 1 minute yanko adisuade a mepese ye nyina ye fa free mu aware ya ade anyame ani ko ho enti se koyese ya na ahmete okay wo wale wo yira ware ni yie enti na etoda ya na mema no se wubu oba akwase a wawie yenye enti afanu ni nyina oba so ware bema ware ni yie niema no kredie emla ya warem efisa ade anyame aka abomu no ene kwase mutete na yenhwe na bibia enye kama o siso se wo Ohemaa ade bi dem akoma so okay enkan fasem we ho ba me pese me di wuram okay when you ready so obedwale mienu anwale when you ready say obedwale mprenu a enware ade anapa na enwumere de no anapa na enwumere nyina ade ja na se odware anapa e ko hyemu agosi enwumere ukoda mpeso a udale emema ne bi pesa apa o munware enwumere de no o muntampa adwade okay eno ne side effects de ade e de na wo wanware de na besi Ohemaa minim na mi bisa se wanware ade na besi wako krom what sent papa be na ade ba bed no so say free fa sent no be free everywhere like where baby ma me be ka ye nware yie okay na dware mienu na waka when you ready so be dware mienu anwale na mema na mema ne so e ma ne nyina oyiri tonko to dwe ni adwene ni ade na ofidwo ma ba no wanware
Obabu ha. Senchane nko. Ni bedent was me nyare. Ande. Jale leki to the Yeah, that's it. Evangelist yako. Naima. Eja. Nyame nhyira wo. Pia. Na Nyankopɔn ntomkɔ. Nyame ma mu nyinaa de sɛ fata mo. Denya. Amen. Naima. Eja. De mi di church efo nyinaa na sɛ nipa wo hɔ apasumdue. Okay. Wo hɔ apasumdue. De kukuru ye nyinaa se ebe ye ye ni bi mu se enye ni bi mu ene de kɔtwe ka twekɔ kopie kɔto nyinaa no se yete ebo ase nyinaa apasumdue a. Kan masa. Kan we nyinaa na hɔ. Ke ye nyinaa kan bo mu ya ade no ma ne ye fɛ. Awie ye kora no na de animonyam abrɛ de ye nua na ye kora no. Na animonyam na san abrɛ ama ye ayi abusua no. Na animonyam kase na asan aba de ama gan na nyina. Okay. Nanso yam pasumdue na yanya abotra anya ade na nipa wo dikitikiti ya ade a wo che wani so. Because seven produce aye ni mobi a ohene bi ye de ne hye fridge mu otwa 1 year. Enti minnim de nka sebe etwen kakra nka de na nka besi otemase enti ye nka betimi atwen ne tre asumdue no ne ye de asumdue na ye adwuma nipa wo pasumdue a ebie kwama e de animonyam brew. Okay, lady kakaka ne nkoy they are side chicks me two or more for pa sebema bia ware a odo no yire no matter what. Oh, and there oh I no cause there ya ne say wo no sugar daddy take na wanya call no ka just me na frame na wanya call na we no ka just me very sorry pa ya pa nti me slow e mema no mabu say ta hwehwa wa de wate e wo de sense eye de ya so pa Nyankopon mu nyam hye de ya hwehwa wo de na nkotare obi de ho enye sa eni guase eni ohaw nko ana opre. Okay. Ya no aba ofie. No other. Osemeko. Yeah. Bia onso adware akototo mamra so na fufuro. Sir. Eno eba sa agisa wo de sorry rade. No question. So sorry kra mfa. Yes sorry radio na hana radio was so question some say so. Efende. Echina ne wache mama. Efende say wo de kadi no. Se wa na uto ya ye mfrene to. Okay. Bema na toma ne friend. Bema na toma wa. Ahwene, ye friend ahwene, right? Say wa na uto wa de otumi friend ahwene ana say amuase. Amuase nye toma. Wa uto wa de friend toma. Okay. Dia me de ma wo na ohwe metai no ahwe tai ne din ne tie mafutu yi. Ba che wo. Me sre wo ada. Dia betimi aka che onyina ne say yensua bibi me momu die. Mami asam no asie ne bia ne wa fa me ho say Sedia wasi ni composure. Enye ne manyina ne eposo ye wo kakai otomre bia ho ye kom kakra ne jai mawurade. Sa ye na bia nkabroche wo kam wo na wo gira na wo gira na wo ka we no frɛ no okun no ye say a enka sabre we kedom epuko hia no no. Ewiase sedia ye kan no no kom ye. Ba ma ne wom se wa fa ba bi wo wachi de ba de kom kakra ne hwade. Niema wo ye ne nye ye kom fisa wase na wo ko kire ma kire na dwene nko wo nua ba no wo ko kire ma kire no so wo kire mu kire wo nkrofo a be ka kire o se jai na moa wo sa na wo ko kire mu kire abusuafo nso be ka se wo ha adwen it to maybe just be observant, be reserved tida kakra na dwene wankasa wo nkwa wo kra ekura wo ho kwan ya wo be survive fisa wo nkwa you have more time to make it in life. Inti mapia depression ikumwomu wadwini ne obi frɛ no na wukunu na wode ka betwa mu na obabi na tim ne ese wakofa mpra wa ha no wa sorry di akire de. Put a stop to that. You reserved kakra na okono abrabomu kono enya physical sa Nyankopon ne kokon ni na maye yekom na erade nkon emma yede masepa ede madaji amasai no ene wudi wa woda me show happy birthday pa efia say what do say ene your birthday efia say what do say yeah we show happy birthday pa free your program manager Benjamin Fifi Okran Odi na woda dano eso ede ba no nia eneni yesaka ni din ya wo din na woda
ene wa woda nti ma wa woda pa e ka se Nyankopon wo nhira wo pa Nyankopon ya adoma china ye beba ne pa bene so ne aba betoa adwuma no nti abobi ama ne se semanu mbopa donko ho a onfa ne TV ne to Adom TV ananso so betimi join me live on Facebook Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV midi ade Ohemaa Benewaa from Ohemaa Bia mejo so achewa de mancha rekwa mema time ade abo mene ati ase edwa ton de na kakaka tino awusia Ohemaa china ye nyina na ebotai no me ka Ohemaa bi me petai no bi na me kan say china ye nyina na big one akra bi bobo ne mene china we are all playing the yes so shed there kra wo de bi bobo ne mene me ko man fa matai na mdubai yankoi Abusi asa be de edwaton de de aka no na me de ebrewo wada ma ebiana de dikan no nsa aka wo de ade aka de kia ne ke de ya obenya wo de ewo mu Shania to asia de amount diabetes oba ontimi wo bema ontimi wo bema ontimi mo adwuma ye wo bema nim timi pagya stroke age wo fanyi na ato ho a ya de bebre ya meka de be chi asa wo ba executive heba hospital ye tenete afa so scan ene laboratory wo dwuma de bia ye di ene meme prostate no yankwankwa ye scan na ye nye test ni ye hwehwe mu ye kidney ne so sa liver no awodie mu hwehwe mu hepatitis B test ni yankwa ye STD test ni yankwa ye diabetes test no test bia se ni pedua mo hwehwemu no wadawroma ko executive eba hospital ahye ye so watu yade na se free hodi ama wo no na ye hye ni pedua ni ye mo hwehwemu so e de ama wo ye number no your number is 0240211709 0240211709 and I say 0558228481 0558228481 ye twa kwan ye wo sepe dote ahemfie ye ne dote ahemfie no ena di nhwani mu kumase na metire sepe dote ye ne dote ahemfie no ena edi nhwani mu So Christica Manian. Pretty me do rap to say. From me send jam in a minute in Sabacandia and then one half friend. Yeah, Ebusianfo, we didn't did an akuma patchlewa one. They recommended tap send that mama. And that's our for also for baby. Now, Yabasa, our rating so yeah. Our year A1 into a piano do tap send. That also is a for tap. Yɛkɔhu de wɔkyerɛ amansan yɛkɔhu de wɔkyerɛ Ghanafoɔ sɛ yɛwɔ akwantu mu yɛde sika kɔ fie nie meyɛ mfɛmfa baabi a yɛbɛnu yɛn ho tap agya mu fiwa tap send in this street. Tap deɛ no ara na ɛkɔ. Tap deɛ ɛno ara na yɛn nyinaa ɛyi piaw. Smiles are one of our most precious gifts. The problem is 1 in 2 people suffer from cavities. That's why hundreds of dentists like myself work together with Pepsodent to teach families in Ghana to brush day and night. Remember, your smile is the most important reason to brush day and night. Pepsodent, because every smile matters. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters.
festive season, turn up the excitement with Orange December in Takrade, Kanketi Bonva stores in partnership with the Multimedia Group and Jaguar Creative Studios. Thinking of the best ultimate stress-free fun-filled Christmas shouldn't be a worry at all, because Bonva stores have got you covered. From transportation, guided tours, accommodation, food, pure entertainment, and so much more in our Orange December experience. The date is from Wednesday, December 24th to Sunday, December 28th, 2025. It's time to pack up to savor the beautiful Takrade bliss and unforgettable carnival. The Orange December package includes a round trip from Kumasi, Accra to Takrade in safe, comfortable buses, 3-night luxurious accommodation, carnival access fees and guided group participation, full day of fun activities at Busia Beach, Orange December welcome kit, and so much more. This amazing package is available for corporate institutions, individuals, clubs, couples, families, and so you don't need to miss out. For our friends in the diaspora who would love an extended Orange December experience, a special 7 to 14 days package with loaded benefits across Ghana awaits you. Visit bonvastores.com or the official Orange December booking site, orangedec.bonvastores.com. Reserve your slot today by calling 053-109-0068 or WhatsApp us on 053-108-5235. Locate Bonva stores behind the Odotoglu Rob Bank near the Victory Baptist Church, Ehija Tech Junction. Follow Bonva stores on all social media platforms. Orange December, your best Christmas experience. Bonva stores, the joy of tourism. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Amwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is speaker, airbody waste, is speaker. A inside learning, kama. Okabi Ruhani speaker, a kama pa, Yenjuma Basa. Yajuma, Senior Juma Memasa Honomo. 7 years. We are me poor me hono. We are man or large salary ho saf market. One and be yadumano. Yamiad no hodi na ye one tabo na na di yadumano. Ya nyamiaduma. We are seeing near Messano. That one ebe we are seeing now. No see nyam machine be a friend moving. Ye di bi subahanti. Nyamiad be a trashim e wapem to ya. Ye edumano ha o the cast mako 100 graba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. Asa ka me fie e mo odin. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu am besu adwuma no. Besu adwuma no so wie no. Wanya maburo. O beto afidie ma be shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kuya mu a wasaf market. Ne nyame aduma e ti ma ba be adwuma na kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum me nya ba bia ko bom paye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma me sabe bie company we kesese dinye se ahase no ana ti me ko yesi. Machine et du trafela. Si adwuma ne ba ho se fe panier de yensam ko an na trafela no. Ba na de nyame adum yo machine et du trafela. Yo machine et du boulot ayi no. Nti sisi ya no gu for plus 1 no na se what ma sound de kan nti bibia dry. No tima aja ko she wo vi no ayi.
challenges you woman say on say adie bia obehase bia no mfa ne easy the krom ya na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SUVB bi wadu asa na nipa maako bi si bi enti na emani die kese se the same public kwa kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paibwa na ewurade nyansem no nim die no obi ekwa ma me a ene metime nya machine a me yakasa me hu se metime di ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na akasa no ye machine so use no kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na wusbra ya ye kama be you ka be pie no because e flabo che na ere I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi ya chire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho your first class and your second class into which chire ni mu other ones na aka na de meka to se ne de minti menye enti me chiro ma hu se car we pinti se ni bit my de aye enti me work machine no kura na me fi se be hadwa mete so aye de am say be adwuma quality na kwa etima ba because your car sin bo pinti a car na enti man che won sem kura na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo pinti car 1 year pepepe na car na yebasa e from e boy na car bla for no so na masa de ma won na yede etimi ba but dem ka she nyame en me say adwuma ye na ha no ye adwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee am actually that to say adwuma ya ma no woni bi ansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no obebana are you ready 1 month 1 month no obebana aka na e obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kura na be ya 1 week na na e bi na ma so say bla befa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti e ma wo bi ama na ye nya problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka bla beba na o so bi a beje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis aye paint no kwakoto de aba be adwuma ama no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no we can do say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say e din ko bi aye de aba obi ne de car no kwakoshim no obi be na de car no kwakoshim ye friend spring boot be na de car no kwakoshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san freta se na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won tan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboa ye kura na ye spray ya no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenyi opon se maji wa adwuma e bia meje o se 10,000 na mi spray ka ni wie na mi yika ni pie na mi hu fort wo ho a me sa sande ka na ye foforo asa mama ka ewura ye de aba because ase obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no a wo se adwuma na wo ye no e mo obi mekyere wo se aha anyi na se ha yisi wo se wo quality wo na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma so makoma eto me yem me so me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a e ko ne se o mo ni abotre ne twen a ye di adwuma so o de gan hye ne se no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo ho adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo bi mu no me prepare makwa kwotena wo bi mu no ato paint bia na o de aye adwuma enti e mo ama nipa bi bi we hye o mo ka no bo se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ana enche mu kalanko enye bibia o sika ni ble na de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years ni nyame ama metima bi adwuma we ene se na fom te me dis ka ni ble chi a kamiti me bi adwuma ti me tun kola ni na afo se wusi adwuma to bu asisi adwuma ni ye si adwuma ni hu ne pon ho ma master ne nhyira bi efiri master ne num ba obi an wo nhyira na ma ne kun bia me master nhyira me me pon me ho no me som no na ma ne nhyira me
and I'm started adwuma na nya me dwuma bedum pempenso a odi madwu mani su ade hunu pa me pese me hu ense the next year to next 5 years going there and you pronko for me bebe wadwuma m here e be fa training school na ba ha ama amanfo ababisua ensa no dwuma because registration the air conditioning the fitting shop the sane many nyina bebem am obi bia tuma be adwuma am apem so ya ayeso am with mobile service enterprise to mlikana for adwuma bla na adwuma ba ha oni mu wi aseda na nim se be nkundie ama ye abusua no ye adwuma no enkola ye no ye adwuma ho nyina ama am with mobile ayenhira occasion ye apem so fair junction emna na eba udru filling station wana woni fi dudu akokwa no so obedru hono fair junction wana ofi dudu akoso ba utra insu mo bunsu bu ha obedru wana somebody so si hono ana ofi take so na eba obo ye PS na amwa automobile ebeyi company ni di no be bia wo se obebia direction do obeba number ni 0244 465764 0269 428204. Enchepi ana enkomo bi to a ye fie ha ba na bi a friend no Mr. Nyamatade ni ya acho ye bi o na ade be nyankola de wanu wa say ya na say what the face ade no Mr. Robert Okran efi Accra ba ha wode ne yiri mevisi ebo a ebae ba na wotwe takani na sem nyina ne say emma wa hye wonum wabɔ wonum ka wo university no ne yiri niama bi a wo ye nti osusu se nkoda no enye ne ma ti wode ne yiri ne ma ni nyina bae de ba mo Christ asem no ne se mevisi ebo a se na me pa wo na sofuma me e ka se yi handkerchief na se mofra me mfa me ka de mofra ho mfa ncheme Facebook for nim benyo me mfa lax se me nsi na huromra mu na mtwe bontu ya baako na me nsa me sa manyim osra enso wonyim ye die ne no aba kasaba wo de kasaba keke no wo ka na he de kasa